surpris de ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions une à une. Compte-les et vois ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a Es-tu tourmenté par des soucis pesants, où la croix à portée de sang est trop lourd? Compte tes bénédictions, le doute cessera, et tu chanteras ses louanges tous les jours. Compte tes bénédictions une à une. Compte-les et vois ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Une à une, et vois ce que Dieu a fait. Quand tu vois les autres avec leur terre et or, sache que de ta promise son immense richesse. Quand c'est bien fait, l'argent ne peut acheter ni ta récompense, ni tes maisons rosées. Compte tes bénédictions une à une. Compte-les et vois ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Ainsi, quelle que soit la grandeur des conflits, ne sois pas découragé, Jésus passe tout. Compte tes bénédictions, les anges t'aideront, et ils prendront soin de toi jusqu'à la fin. Compte tes bénédictions une à une. Compte-les et vois ce que Dieu a fait.
agité par les tempêtes de la vie. Découragé, tu penses que tout est perdu. Quand tes bénédictions ciblent une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, compte-les et vois ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait.
agité par les tempêtes de la vie. Découragé, tu penses que tout est perdu. Quand tes bénédictions ciblent une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à Angels from heaven in and surround Jerusalem, Jerusalem. Lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought the dream was changed, the streets no longer wrong. Hosts with the great hosannas, the little children sang. The song grew dark with mystery, the moon was cold and chill, as a shadow of a cross arose upon a lonely hill, as a shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, Lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, the seats seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its street, the gates were open wide, and toward and no one was denied. no need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass
Hosanna forevermore. If you want to clap, do it very well. On social media, celebrate Jesus. On Zoom, celebrate Jesus. On YouTube, celebrate Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. This program, this great crusade marking the 1-year celebration of the Global Crusade with Kumuyi, GCK, also brings us an opportunity to celebrate the greatness of Jesus in every area. Yesterday, day 1, saw us experience the great power of God at great dimensions. And we heard from the choir to the moderation to the leaders who spoke. And we also had the opportunity to hear testimonies. And some of those testimonies we heard lifted our spirits. We were prepared to experience the power of Jesus for extraordinary breakthrough. Then came the message, power, deliverance through signs and wonders. Powerful deliverance through signs and wonders. And what happened? We were delivered. If you were delivered, put your hands together for Jesus. We experienced great deliverance. And guess what? As the man of God ministered yesterday, testimonies came from every corner of the world. We had testimonies from Lagos, from Akwa Ibom, in Nigeria, South, from Delta State, from the United States of America. We also had testimonies from faraway countries, including Canada. The Lord is indeed doing great things. The Global Crusade with Pastor Dr. W.F. Kumuyi is indeed a great crusade, touching lives, changing lives, putting smiles on the faces of people all over the world. And remember yesterday when our pastor, our missionary from Southern Africa, Pastor John Amoni, he gave us a story while he made his announcement on a testimony that involved a woman whose hand was cut off. And he shared that testimony. Let me take you now live to hear it from the woman herself. Let me take. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. I want to thank God for what He has done for me. Yes, I'm Sister Ariane Gama. I want to thank God for what He has done for me. Some time back, I was trying to close the door. Then, I cut my finger off. There where there's a line, there, somewhere there. That's where it cut. Together with the nail was not there, it cut. And it fell down. I called my sister, I showed her, we rushed to the clinic. When we rushed to the clinic, the nurse requested for the piece of the finger that was cut. Then my sister rushed back home, picked the finger from the floor where it was dropped. She came with it to the clinic. When she came with it to the clinic, the nurse said, you go to she referred us to the hospital, to the big hospital. Then the following day, we went to the hospital. When we went to the hospital, we found a Chinese doctor there, and he also requested for the finger. Then I produced it. I gave it to her. When she checked on it, she said, no, this thing cannot be put back. We cannot fix it back because it's contaminated. We can't sew it back to your finger. Then from there, we came back. Then from there, I asked her, then what am I going to do? She said, nothing. What should I do so that my finger is fixed again? She said, nothing. Just go home, treat it, and then let it cure. Then you'll be fine. That's how I went back home. When I went back home, I explained it to Mama Amoni. She said, no, don't worry.
this is just a finger. That's how from there I came back home. Then I heard about the Africa-wide crusade by the GS, WF Kumuyi. From there we went to the crusade. When we went there, the GS preached the word of God and said, those who have problems, that's where you have a problem. Then I pointed my finger on the screen. When I pointed my finger on the screen, then he prayed for us and we went back home. As we were coming back home, I was feeling, my finger was itching. I told my sister said, then what's going on? I said, I don't also understand. When we went back home, we even slept. The following morning, I checked on my finger. I just found that my finger started growing. And it started growing. My finger was cut somewhere here on the line. But it started growing. The finger started showing. I called her again, I emphasized. Then she came, checked on me. Then she jumped to say, praise the Lord. This is what God has done. This is what God can do. Then we started testifying. We started celebrating. Testifying. We started now going to the people we went with to the clinic to testify, to tell them, to explain to them. Then they were all saying, praise the Lord. Praise the Lord. We went to the crusade and it happened like that. Hands together for Jesus. This is indeed the hand of the great God. And what he is doing, he will do again today. Today is your day. As we begin with praise and worship with the Abuja Choir and Orchestra, singing along with the choir and orchestra in the United States of America. Indeed, it's going to be great tonight. The Spirit of the Lord is here. Yes. And as we celebrate 1 year of great works of the Lord in our midst, your testimony will be resounding in Jesus' name. Amen. You will not leave here the same in Jesus' name. Amen. Celebrations continue as we sing along with the Washington team to praise the name of the Lord.
celebrating 1 year of God's goodness, I want you to rise up and shout hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. The mighty God, the great I am. Hallelujah. You are the Alpha Omega, the beginning and end. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. You are the mighty God, you are the great I am. Hallelujah, hey, hallelujah. The great I am. Hallelujah, hallelujah. Put your hands together for the Lord. God is faithful. 1 year of global crusade with Pastor Dr. Pomoye. Oh, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. The great I am. You are the Lord of Lords, you are the King of Kings. Hallelujah, we bring hallelujah. The great I am. Hallelujah, hallelujah. You are God. You are not just big, oh. You are not just large, oh. I know you are the great God. You are God. You are not just big. Yes, you are not just big, oh. You are not just large. Oh, you are so large. You are the great God. I want you to listen to this. You are the Alpha and Omega. You are not just big, oh. You are not just large, oh. You are a great God. You are God. You are God. You are not just big. You are not just big, oh. Hey, my God. You are a great God. I want you to demonstrate it. You are big, 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 large, 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 great, 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 great. Oh, you are a great God. Oh, you are big, 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 big. You are large, 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 large. Oh, you are great, 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 great. You are the great God. You are a great God. Oh, you are big, 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 big. Oh, you are so large, large, large. You are great, you are great, you are great God. You are a great God. You are big, 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 big. Large, 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 large. Oh, you are great. You are a great God. You are God. You are not just big, oh. You are not just large, oh. You are a great God. You are big. Oh, you are big. You are big. You are large. You are large. You are large. Hey, great, 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 great. You are a great God. All power. Oh, all glory. All
Put your hands together for the Lord and shout a big hallelujah. Hallelujah. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Yes, Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah. Jehovah. Jehovah has the final say. Oh, Jehovah turns my life around. He turns my life around. He makes a way. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Put your hands to the Lord. Give him all the praise. Give him all the thanks. He's worthy of our praise. Who has the final say? Jehovah. Tell me, who has the final say? Oh, who has the final say in your life? Oh, Jehovah turns my life around. He turns my life around. He makes a way where there is no way. I said, Jehovah has the final say. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I say, everybody, praise the Lord. Jehovah has the final say in your life. Yehowa si Jehovah nyamamlele has le the final wagbeme. say in our church. Ma wo si Jehovah has the nyamamlele final le say in hame your ame. nation. Ma wo si All over the nyamamlele globe, le all over the world, wojukwame. in the mighty Le name of Jesus. teƒe sia teƒe le hiya kɔta ƒe kɔnewo me la We want to ave me le Yesu be ŋkɔ me. Mía ado gbeɖavi sue aɖe, mía gbedoɖavi sue aɖe. Verse 1, the Bible says, "Oh, give thanks unto the Lord for Ame mi his de good, akpe na Yehowa ɖe yeƒe ameveve kple yeƒe And then verse 4 nublanuikpɔkpɔ says, si ke He li who ɖa alone doeth great wonders, eɖekae wɔ for his ŋkawo mercies endureth forever." eye yeƒe The ameveve li whole world tegbe. knows that God Míawo katã is mienyae an be action Mawu le through dɔ the dzi global le crusade tutuƒomɔ of nyakakaka our sia me general to superintendent. míabe We want to kplɔla close gã our eyes now and say, eya Lord, ta thank you for your míame mercy, ŋkuwo thank you for eye your míagblɔ be love, aƒetɔ thank akpenɔ you wo for your ameveve ta manifestations, akpenɔ thank ɖe you for wo your ametakpɔkpɔ visitations, ta thank you for the signs and akpenɔ ɖe wo wonders in all the amesrasra past kpɔ global crusades. amesrasra Close your kpɔta eyes and let us eye pray. akpenɔ ɖe dutoƒomɔ nyakaka gã sia ta wo nu eye na ado gbe ɖa ne aƒetɔ tsɔ akpedada na Yehowa le yi sia me. In Jesus' Le mighty Yesu name, abe ŋkɔ sesia me pray. mie do gbe ɖa We le are celebrating nye The le Lord edom has ɖe done dzi Mawu great wɔ things, ŋugãwo mighty things, ewɔ marvelous ŋugãwo things, nu glorious things. Let tɔxɛwo us appreciate Him ewɔ nu for the dzɔtsuwo miracles, signs, mina wonders, míada akpena ɖe nukunu blessings, dzesiwo salvation, kple deliverance, and xɔkpɔkpɔ all that He has done. katsutsuwo The ɖe nu last sia 1 year nu si ke through wowɔ our global va yi crusade. le Close your eƒe eyes si ke and va let us yi pray. me to míaƒe dutoƒomɔ nyakakawo me míawo ŋku eye ne ada akpe na aƒetɔa. In Jesus' mighty Le name Yesu we be ŋkɔ pray. sesia me mi do gbe ɖa As le we celebrate, esime ke mi le dom ɖe dzia everybody say amen. ame sia ame ɖe gblɔ be Shout amen louder, amen. do amen As kpɔblu we sesie celebrate ɖe what He has done, esime ke mie le He will surely akpe do dam more. ne le nu si ko And He wɔ will la do ta la great things agba in wɔ your gãwo life, awɔ nu gãwo life, le wo agbe in your me nation, le nye agbe my me nation, le wo in your church, dukɔa me and le nye everywhere, dukɔ me míaƒe tsɔtsiwo over me le teƒe the sia teƒe internet, le online, yavalawo by dzia radio, le by radio dzia television,
le will visit télévision us, dit là, servants Mao of this asra mi celebration ko program ŋusẽtɔe in the mighty name le of Jesus. dutuƒo mɔ Let's say, yakaka Lord, sia me thank you le for the Yesu be great kɔme things you are going to do. eye wonu la go Mao me ye da kpenɔ ɖe nu gãwo si ke ne le wɔ na mi la ta. In Jesus' mighty name, Le we Yesu pray. be kɔse sia me We mie are do going to gbe ɖa ask le now. mia We are abia going nu to ask. The azɔ Bible says, ask Bibla and it bena shall le. be given to you. mi bia ye wa na God mi alone. Mao ɖeka Is the Bible said to him that doeth great wonders. mie kpɔa Let us pray Bibla bena Mao that wɔ in this large hall nukunu kpe nu and dzɔatso all the places where we are eye meeting teƒe sia teƒe si ke mi globally, ƒo all asa over ɖa the ɖo world, le today dukɔ also, katã me la the Almighty bena God, Mao ŋusẽ through the katãtɔa message and the ministration of our Father in the míatɔ Lord, gbɔgbɔmetɔ ƒe mɔ nyagbɔgblɔ me la the Almighty God will Pastor do God great WF and kumɔ mighty yi la wonders Mawu in ne every wɔ one nu of our gãwo lives in the ne wɔ mighty dzesi name gãwo of le Jesus. míaƒe dukɔa me le Yesu ƒe kɔsese la me. In Jesus' mighty Le name Yesu we ƒe pray. kɔsese me We are míedo going gbe to ɖa pray le for our Father in the Mia Lord do now gbe mia that to as gbɔgbɔmetɔ He ta. ministers to us bena si me do today, wanɔ mɔwo nyagbɔ na mi gbe la everywhere in the world, le there dukɔ shall katã be me a la mighty kpɔɖa breakthrough. Breakthrough in ŋkɔdede every gãwo life. ŋkɔdede Breakthrough in every manyagblɔ family. ne Breakthrough ve me in le our agbe sia cities gbe and me nations. le In ƒome the sia mighty ƒome name of le Jesus, pray. dukɔwo ɖe sia ɖe me ne ve me ne dzɔ ŋusẽtɔe le Yesu ƒe ŋkɔsese la me do gbea ɖa In Jesus' mighty le name Yesu we ƒe pray. ŋkɔsesea me ye míedo Lord, we gbe ɖa give you le praise for fofo the míede great akpe and na wo mighty ɖe things nu you have done gãwo before. si ke ne wɔ va yi We la ta celebrate míedo the wo ɖe dzi manifestation of your glory and power. wo ŋusẽ And as we gã are here, kple wo we ŋuti pray kɔkɔ gbogbo ɖa that le dzi today eye heaven míedo gbe will ɖa be bena opened. Your dziƒo nu glory ne will ʋu come down. eye ŋuti You kɔkɔ will wo move ŋuti in a kɔkɔ mighty wɔ way. aɖiɖi eye And naɖe touch zɔ every ŋusẽtɔe participant eye of naka this si celebration gomekpɔla ɖe program sia ɖe and give le everyone dzotoƒo mighty nyakaka sia me breakthroughs eye in the nana mighty ŋkɔdede name of manyagblɔ ame Jesus. sia me le Yesu Thank ƒe you, kɔme Father, because you have fofo answered. akpe le abe ne tɔ In na mi Jesus' le mighty Yesu name ƒe we kɔsesea pray. me míedo gbe ɖa le Amen. amen Amen. amen Now we azɔ la remain standing míanɔ tsitre as nu we take our congregation eye hymn míatsɔ on míaƒe page ada number míadzi 2 míaƒe adaha of our le program míaƒe sheet. ɖoɖo gbalẽ Victory. agbalẽ velia dzi I had an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. I heard about a mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath his cleansing flood.
louder, Menam amen. amen. Sese. Praise the Lord. I say praise the Lord. Let's remain standing as we go to the Lord in prayer. Today, we continue the celebration of 1 year of global evangelization. If you participated in the celebration yesterday, you will agree with me. It was off with flying start. And so we are going to begin with thanksgiving in appreciation of all that the Lord did yesterday, and of course in anticipation of a greiter manifestation of His presence and power as we continue to celebrate today. The psalmist says in Psalm 92 and in verse 1, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. And so we are going to lift our voice and praise the Lord and thank Him for how He started with us yesterday in this celebration of the global evangelization. It's been 1 year since we have been having this crusade after crusade in different locations. Now we want to appreciate all that the Lord has done. We want to praise and thank Him for everything. Lift up your voice and give thanks unto the Lord. Praise His wonderful name for all that He has done. In Jesus' name we pray. Amen. Since the start of the global crusade a year ago, thousands of souls have been won into the kingdom of God, and we have witnessed over those months spectacular healings and deliverances as God manifested His awesome power at every gathering in different locations. Now we are going to lift up our voice and bless the Lord and praise Him, worship Him, adore Him, because He has done marvelously. Let's lift up our voice. We are going to express unto our God heartfelt thanks, because all that the Lord has done over this month ought to be marvelous in our eyes. Let us praise God and celebrate the release of captives globally over the past 1 year of this crusade, and in fulfillment of the promise He gave us in Isaiah chapter 49 from verse 24, it says, shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captives delivered? But thus says the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. Let's call upon the name of the Lord. As we offer praise, because the Lord delivered on His promise. The Lord delivered on His promises. In Jesus' name we pray. Let us thank God for the success of the global crusade over the past 1 year. Let us thank God for the expansion of His kingdom. Even through this crusade, we've gone from place to place. The Lord has visited us, souls have been saved, lives have been turned around and transformed. Let's give thanks to the Lord for making this evangelization program successful from place to place. Everywhere that we have been, people have given their lives to the Lord. People have experienced His healing and deliverance power. Let's just thank and appreciate our God. In Jesus' name we pray. We are now going to pray for all the people gathered for this celebration in all locations worldwide, and for all those connected with us on the various social media platforms, Facebook, Instagram, and even those that are connecting via radio and television. We are going to pray that as we celebrate today, God will break forth in His power, His saving power, and many will be saved. We are going to experience mass conversion as the Lord reaches out to the people, even today again. Let us pray. Let's pray. Mass conversion of souls. It will happen.
because it is the will of the Lord. nous trɔ le woƒe dzi me Pray and le tell the Mawu Lord ƒe lɔlɔ̃nu that la this me. is our expectation, Esia nye nu si ke míele nɔ and the te kpɔ, expectation of nu faith si ke míele shall not be mɔ kpɔm na disappointed. eye In Jesus' mɔkpɔkpɔ la mighty name we menana pray. ŋukpeam We o. are going Le to Yesu pray be ŋkɔ me that míedo gbe ɖa le participants who mía do not know the Lord do gbe ɖa bena le and they are with us in gome this kpɔlawo celebration, kewo we me are going dze to si pray Mawu o la that God le will dzotoko grant mɔ them nyakaka sia me just la one consuming Mawu desire, la which ne will be to wɔ see Jesus. moyawo We na read wo in John's Gospel, le chapter 12, woaƒe verse dzidziwo 21, nu those le certain Yesu Greeks be that ŋkɔ came me. to the feast and all that concerned them when they came to Philip is that, sir, we will see Jesus. Let's talk to the Lord in prayer. Mina míado That gbe na nothing will Aƒetɔ distract them. be naneke Nothing will mega hold any interest for them but mega to see ɖe woaƒe Jesus susu ɖa and le to mɔ know him. ɖoɖoa Let's call dzi upon o the name of the Lord. eye mina míakpe That Aƒetɔ nothing míayɔ else Aƒetɔ about be this ŋkɔ celebration will distract them. bena naneke o And mega they'll va be ɖe woa focused susu ɖa on ɖe seeing dzotoko Jesus. mɔ nyakaka They'll be be ɖoɖoa focused dzi o on knowing him. eye Talk to the woa Lord in susu prayer. no nɔ Yesu dzi ne woa In ake ɖe Jesus' Yesua mighty ŋuti le name Yesu we be ŋkɔ pray. sesia me míedo gbe Right ɖa now le we are going to azɔ la petition heaven. mía That ado as we gbe ɖa celebrate, esime ke God míe le will Mawu keep kafum la touching lives. Mawu la ne kasi agbewo And miracles of eye nukunu salvation, xɔkpɔkpɔ be miracles nukunuwo of healing, dɔyɔyɔ ƒe miracles nukunuwo of deliverance, katsotso ƒe breakthrough nukunuwo will continue ŋkɔdede la unabated. ne gayi As dzi le this mía celebration dome continues esime ke mi le over the dzotoko 6-day mɔ period, nyakaka let's talk to sia the me Lord la in prayer. Mawu ne wɔ Call upon the nugawo name of the Lord. yɔ Yehowa ƒe ŋkɔ Let's pray. mina míado pray gbe in ɖa faith míado gbe ɖa kple That xɔse Lord, throughout this period eye of celebration, le eyi Let sia your me power dzotoko fall mɔ nyakaka be yi sia me la in Mawu ƒe ŋusẽ Pentecostal dimension, Mawu ƒe ŋusẽ and ne let us ɖiɖi have abe lives Penteko ƒe turned around, ŋkekea dzi ene transformed. eye Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖiɖi Salvation wa everywhere, atrɔ nu sia all nu over the xɔ world. kpɔkpɔ le teƒe sia teƒe Healings le everywhere, all over the dukɔ world. katã me Deliverances everywhere. dɔyɔ And in verse 13 we are told, eye before wogblɔ the na mi le day was, Zaya I ƒe am agbalẽ me he, la be there is hafi none nu that la can ke la deliver out ya of li my hand. eye It naneke then says, meli I will walk, and who atsuka shall me let it? to We are nye going to pray. asi me o Nothing is eya going ta to hinder the naneke continuation of this manɔ global te crusade. Let's dzotoko call mɔ upon the name of nyakaka the Lord. sia be dzi yi o eya That ta God's mina power mía will ado fall gbe in ɖa danger Mawu ƒe and ŋusẽ smash through ne ɖe every zɔn obstacle, ŋusẽ every tɔe hindrance, ʋɔnudɔdrɔ̃tɔe every barricade eye that the enemy wòakaka may mɔ think xe to ɖe sia ɖe wòamu mɔ sesewo ƒu anyi mɔ kɔkɔwo call upon the name of ɖe the Lord. sia ɖe ɖa ne muwo ƒu anyi mi yɔ Yehowa ƒe ŋkɔ Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔn Ask le the Lord dzotoko mɔ nyakaka To sia me remove every hindrance. Mawu la ne ɖe mɔ To hem take ɖe every sia ɖe obstacle out Mawu of the ne way. ɖe mɔ hem ɖe Let's sia ɖe ask ɖa that le his míaƒe power will ŋgɔ smash through eye everything. Mawu ƒe ŋusẽ la ne ɖe megbe na Whatever nu the sia enemy nu has thought to put in the nu way, sia nu si ke that everything will be futoa cleared off. nɔ te ɖo And afi this sia afi global si ke crusade futoa nɔ will te ɖo be continue. agblẽ la Mawu ne In ƒoe dangbe Jesus' be dzotoko mighty mɔ name nyakaka sia we woaye pray. dzi le Yesu be kɔse sia me míedo gbe ɖa In le Genesis chapter amen 1 from verse 31, Mose we are ƒe told how agbalẽ that God finished his work gbãtɔ of la creation in 6 kpokpoe days. How blatɔ̃ vɔ marvelous that we are ɖekelia having 6 days esime of ke Mawu celebration. wɔ nu Now we sia are nu going la to pray le ŋkeke that ade by me the la end ebena of this ewɔ nu celebration, sia nu nyuie God le will perfect dzotoko mɔ everything nyakaka sia ƒe and nuwuwo la prepare us Mawu for a nena be fresh nu launch sia nu of the global wòade blibo crusade. eye That wòana the next wòadzra mi ɖo location will be bena announced very soon. bena And then we teƒe are si going ke to woagba continue dzotoko mɔ like nyakaka we sia started la before. Let's Mawu call ne upon the dzra name nu of the sia Lord. nu ɖo ne hu agbowo bena ɖoɖo A sia fresh agayi start. dzi A gɔmedze relaunch. yeye This time gododo yeye for eye greater eyi sia and better na outcomes. For a ɖoɖo greater wɔwɔ and mightier move of the wɔwɔ Spirit of God. Let's call yeye upon the name of bubu the Lord. mina míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ Pray do gbea ɖa that for our Father in the Lord, be that the Lord míatɔ has been using gbɔgbɔmetɔa over this si past ke 12 Mawu le months, zazãm le refreshing, dzinu renewal. yawo me la that the Mawu ne Lord do himself ŋusẽ will ya ma continue to ne refresh him. si ami yeye Greater nɛ anointing, eye Mawu ne greater manifestation of si the ami power gã of God ne ami si gã through ɖe his life, through his eye ministration, to eƒe in the le mighty eƒe name agbeme of le eƒe Jesus. gbɔgbɔ In ƒe Jesus' dɔwɔwame la mighty Mawu name we ne ɖe zɔ pray. ŋusẽtɔe le Yesu ƒe ŋkɔse sia me míedo gbe ɖa Amen. le amen. Welcome to the second day of this global Míekpe mi crusade. va We have ŋkeke seen the Lord Jesus dzotokpɔmɔ speak nyakaka and work wonders ƒe here ŋkeke already. velia me And we eagerly míekpɔ anticipate the presence enugãwo and the eye power of our great
God and Savior, mie Jesus Christ. do The jesi story mia of the peto good news of Yesu Jesus Kristo Christ has been pe proclaimed. nous
Your sins Pardon, have been forgiven. eye, Your life has been honor made me. whole, and Echa your mo freedom benu has von begun. ki amo Walk in that freedom. eye mi Come praise ewa mo our abro great God devi and Savior, and by eye songs ma from o the gan nations. kanye sia Be blessed. mi na mia akho ma o fe mia se hajiji ao Nobody else could change my heart. Nobody else could save me. Picked up the pieces when I fell apart. I'm so glad you are changing. You are the one that I love. Light of the world descend from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one I love. If I knew the song that the angels sang, we'd be singing together. 'Cause I can't wait for eternity, praising your name forever. You are the one that I love. Light of the world descend from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one I love. I wanna go to heaven, yeah. Sing hallelujah. I wanna walk in the streets of gold, like the way I've been told, yeah. I wanna sing hallelujah when I see you on that day. I wanna go to heaven, yeah. I wanna go to heaven, yeah. I wanna walk in the streets of gold, like the way I've been told, yeah. I wanna sing hallelujah when I see you on that day. I wanna go to heaven, yeah. Lord, search my heart and find it ever true. I pray that my devotion will always be to you. I wanna go to heaven, yeah. Sing hallelujah. I wanna walk in the streets of gold, like the way I've been told, yeah. I wanna sing hallelujah when I see you on that day. I wanna go to heaven, yeah. I wanna go to heaven, yeah. I wanna walk in the streets of gold, like the way I've been told, yeah. I wanna sing hallelujah when I see you on that day. I wanna go to heaven, yeah. For 18 years she bent in pain, help came from nowhere. But that they should not forget, Jesus came her way. Jesus said to her, you are a child of Abraham, you've been delivered, rise and take your leave. Your chains are broken. You are free to live. You are free to live again. Rise in victory. Rise in victory. You are free to live again. You've been delivered. Rise in victory. Are you weak and one with care, helpless and distressed? There's a friend who stills the stare. Jesus is his name. Jesus will save you, heal and mend your broken heart. Come just believing, he will make you whole.
strength whenever I am weak. My hope, everything I need is more than life to me. Jesus says, my peace, shelter from the storm. He's all my heart is longing for, the one that I adore. Jesus is the truth and the light, the only way. Oh, is the truth and the light. My God, He hears my every prayer. He said, my burdens He would bear. I know it's already there. Jesus says, through Him I'm walking in the light. His love will always be my guide. He's always by my side. Jesus is the truth. He is the truth. Oh, and the light is the only way. Oh, Jesus is the truth and the light, only way. He is King of kings, Lord of lords, everything, mighty God, Son of man, Holy One, oh, the great I am, Prince of peace, King of kings, Lord of lords, everything, mighty God, Son of man, Holy One, oh, the great I am. Jesus is my guidance. Jesus is, oh, He is the truth and the light, only way. Jesus is. Praise the Lord. Since the Global Miracle Crusade started 12 months ago, the Lord has been very good unto us. We have seen the great, mighty move of God in different and diverse ways. A lot of testimonies have come in and are still coming in. Esi meke juto pomo The ya Lord has kaka connected us je gomela with artists from different Eye. walks of life. daseri Bless dio of le our ji people. Men eye of God that daseri honors dio the le Lord with their voice le in ji le music. jigbe si agbe eye People like Don Moen, mau people like mo Nathaniel Bassey, famela ekpe haji Balot, hagan o abe McDowell, domo Nathaniel Lucy Bassey Oyekan. eye dosi Bob oye Fitz. kan Bob Fitz Not that alone. eye With hard mima Panam, ahlen Paul, ovo Kat eye Bierman, chova and la Walker. Pasi Paul And this month, eye we le have jinuya la Jonathan White joining us. miakpo And in addition to all of this, we've seen a complete Haji and total turnaround lagan eye o with ben great koyin wat innovation eye from mo our penu sen Deeper Life dedego Bible Church Global to Choir agboto po Ministry ha fe with subo special subo do anointing, ame supernatural Mau power fame. of God in their life. mo penu san We want pe to do use this na opportunity to also bless the name of the Lord and eye thank our Mia pastor, our father in toji. the Lord, the Mia general dakpena superintendent of the mau. Deeper Life Bible Church, for making himself Keye. available to the use of God. amesi ke mau nami oni tato nami to eyi pen koyin mo fame WF.kumoyi eye mia aji mia de mo na mo poko waji hanami mia se hajiji ao Shimo Idima, you alone are God. For the things you've done for me, Chinekimo,
Manikibuchi, and you never change, oh God. Kaibu Yegelu, Kaibu Yegelu, Kaibu Yegelu, Kaibu Yegelu, Kaibu Yegelu, Kaibu Yegelu, everybody, Kaibu Yegelu, Kaibu Yegelu, Kaibu Yegelu. Almighty God, there is none like you. Sing it, I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. Oh, I give you praise, for you are my righteousness. Oh, I worship you, Almighty, mighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Thank you for these miracles, the miracles today. Thank you for this miracle, the miracle say miracle worker, miracle worker. We call you the miracle worker. Thank you for these miracles, the miracles today. Thank you for the miracles, the miracles today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. See Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're the miracle working God. Your name is Yahweh. One more time. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're the miracle working God. Your name is Yahweh. That's who you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. So we declare. Yes, Lord. You are on your throne. You are God. And right now. Because you are King, because you are Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you.
principalities, you are the head over powers, you are the head over rulers, you are the master, master of the universe. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. Every praise is to our God, every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. 1 year celebration of God's glorious power through his anointed man, Pastor Dr. W.F. Kumuyi. And today you will experience the reenactment of powerful ministration by the man of God, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, as we unveil Jesus' power for extraordinary breakthrough. And that comes now as we bring up the choir from Aba, Abia State. The choir from Aba, Abia State, ministering in songs.
ocean divider, destiny changer, oh majesty to imperishable. Jesus. Breakthrough in your life, breakthrough in your family, breakthrough in your career, breakthrough all around, breakthrough every day, breakthrough in your business, breakthrough in your family, breakthrough all around. Extraordinary, breakthrough by your power, extraordinary, success by your power, extraordinary, exploit by your power. Oh Jesus, your name. Your name, Jesus. Jesus, oh Jesus, so mighty is your power. Jesus. Exploits by your power. Extraordinary, breakthrough by your power. Extraordinary, success by your power. Extraordinary, exploit by your power. Oh Jesus, your Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah to our God. It's been 1 year of the Global Crusade, 1 year of the manifestation of the power of God, 1 year of divine visitation, and 1 year of His glory filling us, and 1 year of this wonderful occasion and this manifestation of His power to save, to heal, and to deliver. le xɔna me le yɔdoa me to Mawu ƒe ameadzi si ke le na mi Mawu nya be míakpɔ katsotso le abosam ƒe ŋusẽte la míatɔ gbɔgbɔmetɔ pastor eƒe kumoyi la eye dzidzɔ wònyi na be míakpe míabe hadzi la gã Jonathan White esime ke wole kplɔ mi le hadzia me la Mawu ne yra mi. I wanted to sing the same song again. We're back here at the Global Crusade, Jesus' Power for Extraordinary Breakthrough. And as I said last night when I first sang the song, God's got a plan to give you a breakthrough from Jeremiah 29:11. And I want you to hear this song again. I may not do it every night, but I want you to learn it, get it in your mind, get it in your heart, and realize that God really does have a plan for you. I'm thankful to Dr. Kumawe for allowing me to be here and to be a part of this global crusade. And I'm excited to be a small part of this. God bless you guys as I sing this song. You listen, sing along, learn the song. God has got a plan for me.
got a plan for me. No matter what the circumstance may be. At times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be. At times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. He knows the past. He sees the future. The start to the finish. The beginning and the end. He doesn't want to harm me. Only wants to give me hope. He wants to bless me over and over again. Yeah. God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be. Times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. Sing it. He knows the past. He sees the future. The start to the finish. The beginning and the end. He doesn't want to harm me. Only wants to give me hope. He wants to bless me over and over again. God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be. Times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. He knows the past. He sees the future. The start to the finish. The beginning and the end. He doesn't want to harm me. Only wants to give me hope. He wants to bless me over and over again. You believe that, right? Amen? God has got a plan for you. No matter what your circumstance may be. Times you may not understand, still your life is in His hands. He's got a plan for you. Times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. Amen. Aren't you thankful you have a friend named Jesus? Jesus' power for extraordinary breakthrough. Sing about your friend tonight. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me?
Aren't you thankful for a friend named Jesus? And he thinks that you're worth it. Everything he went through, he did it on a personal level. He loves you that much. He thinks you're worth it. Man, I love this song because sometimes I just don't feel worthy. And I'm not. But because of his sacrifice, he made it so that all of us can one day see him. And that's what this song talks about. You're worth it. You thought I was worth saving, so you came and changed my life. You thought I was worth keeping, so you cleaned me up inside. You thought I was to die for, so you sacrificed.
we are free. If you're free, put your hands together for Jesus. Freedom is real. And when freedom comes, testimonies begin. Tonight is another opportunity to share testimonies of the great things God has done. And we'll begin with a testimony. I told you yesterday of a testimony from the United States of America on bone cancer. And we're bringing that testimony to you right now as we take you to the United States of America. Hallelujah. Novinho no ekpo doyoyo nukuto. Kafu kafu na mau. My name is Labaki Howard, and I attend church at Deeper Life, Austin, Texas, in America. Ebe yenye novi sister Yesu bona le jipa hamamele Texas. 2021. Ebe epe iva ipe jinu asie keliame. Blood cancer. So during that time, I was empty in my spirit, and I needed God. I needed Jesus to intervene in my situation. Ebe okpo cancer na ye dogbeda na Yesu be na ne dasi ye penyame. At the crusade, at church, any of his. Ye na jitopo monya kakao solemeo. Where's my book? Give my book. I started following him, even with this defender of the faith. I started following him, and I was receiving. So, but to God be the glory. They diagnosed me with this one, September 2021, during the crusade at Jalingo, 2022. Le jutopo monya kakaiko wole Jalingo. Ye le pe ya me aye ho ye pe doyoyo. When Papa prayed, and specifically he mentioned my case. Ebe si me papa dogbera eyo ye pe edolele atohere. Eye ye hwe. Eye ye bia be ye toye eye ye hwe. I knew in my spirit I had this peace that was for me, and I am healed. So I went back to my doctor. Ye tro yide ye pe dokita gbo le consider ke deyo me consider ke plero. I told them that I needed them to do another. Ye tone be na ne tro do epo ne tro do gbo bubu na. We know you have this cancer. We are going to do bone marrow transplant. Ehia do koma ela bena so I went back cancer ele fune. Ye tone be o ne tro we ne we. For you to do a test. He said, okay, he agreed, and he ordered the test. Bone marrow aspiration and bone marrow biopsy. So when they ordered the test came back negative. Cancer gone. Ebe iko de dokwa cancer megalio ye pe puo ye be nusianu ye pe bukame nusianu le chepe. So and they were still saying, okay, you are going to do this thing. I said no, let's get another opinion. So we called another doctor in Houston, Texas. So he looked at the result and everything. He confirmed that ebo gbatroso dodokpo maso na dokita bubu eye yecha ga dokpeji be na cancer ma evo. They've been very supportive spiritually during this journey. I give all the glory to God for Yesanchi koko kata na mawu eye kafu mawu penko. Amen. Thank you, Baba. Papa pe na o. Thank you, Baba. If you want to rejoice, rejoice in the Lord. Bone cancer. Cancer, efupe cancer, ejo le Yesu penkome. Yesu penko hena ңgɔgbedede manyagblɔ. Azon yekplomi so ide abia state. Afi ke dasedidi
dasedidi gandeli The abia Lord. wakafu mawu By the grace of to God, my mawu name pe is Sister amenveve ma Maria yepe David. nko nye Maria David. I'm from Nigeria, Nigeria, Abia Abia State to State. I'm enye here to testify eye to ye the va be glory ya of di God da se so kuro mawu pe nti for what kokwe God has nchi done in my life doi today. mawu wole pe agbeme egbe. This leg started so many years ago. Esia eje gome pe gere onye sia vai. When I was having the pregnancy of my third son, Esi me ye fo funa e my pe son vi was sitting etonlia. at this leg. So by then, for me to walk is a problem to me. Bena efu ape game So agson the lizun thing agbanai. continue. Eye no aleji yim leji When yim. it started Kaka seriously, vana sime ugava it de was gadechi. last year. Eye epe ke va ya me ye ugava started sese de feeling chinai. the pains. Eye ye gava And I to remember vevesisi. that Eye ye don this leg kweji. started Bena when I was afovea mea pregnant of that eto my ejina my esi third me ye son. pe vi tonlia ye fo epe fu. I sit down. Eye nebe ye bobo For me no to stand anya up will be a a problem to chitre chichi azuna gbanai. If I stand up, for Eye me to nebe raise ye my va leg, chitre I will voa just hold ne ya myself and vlan stand up foa for some bena ya hours. zon ye For ga some nonate minutes before gapoporo gbo kafi va tona zon the linji pains will eye relieve me. bena veve sesi And ane this my gede hand, mene I gbo find kafi it difficult to eye raise this my hand. akwa aboijia evenae eye efua medake ye ovenaile va esime mope ameano gbedomda kafi no oyo de amen mamletoa benare yese ho yese nadele pepuome eye ye kpo bena nusi anu evo eye pepe yikele ye pe jimea ejo eye desia de jo mebe wakafu ma wu gbagbe a. Praise the Lord. Wakafu apetoa The sister by my side had novi had nyonu problem ike of, le partial nye stroke ahajia for some time now. akpa de ka But as she tutune came this night, and ya the do man of God eye prayed, esi ova the ye power of maupe God touched ame her. adogbera maupe nu se hear kanchi her testimony nyase ye pe in our local dase language. didi le miape mia degbeme. Praise the Lord. Wakafu apetoa Praise the Lord. wakafu apetoa Our sister by name is nya Josephine. novi nyonua For the past 1 year, epereka she onye has si had a problem avaya of partial stroke. akpa de ka But this tutune night she came. voa les anciens amea eva eye si me mope amea no gbedom da mope nu se kanchi azon miatem akpo be ele zon fifi ele zon nywede eye esi ayele do peji bena apeto akpoto le doji. Demonstrate it. How can she demonstrate? What can she not do before? You can see now she's Nyanto walking by miatem herself akpo without azon anybody be eten le assisting zon her. amerike me kperencho me san chireko yento le zon Is God not good? alo de ma wa me nyo ha Is God not me be de good? ma wa de me nyo a Praise the Lord. wakafu apetoa Jam your hand together for the Lord. Kwasikpe na apeto Yesu. Kwasikpe na apeto Yesu. And now we'll take you to Eye azon miakpromi asayide Akwa Ibom state na dasedidi bubu Akwa Ibom. Praise the Lord. Wakafu apetoa I have with me Sister novi Patience Onoyo Asukwo, novi nyonu patient who yele the Lord bonye had
eye brought out from the pain, apetoa the severe pains of ede internal power, le VVCC dating back to jimefu 2012. pe VVCC And then the Lord took eye away the pains and all apetoa of the discomfort. ede VVCC ajo At last year, November, during the Wonders of the Cross Crusade esi at me Uyo, mie no and I was judopo wondering monya why it kaka took wom her le so long uyo to le testify. peke va ya pe She said dinu she wi de had some kelia mi time to prove that these pains has really gone. Let's listen to her, sister. minane mi adoto ya manton wakafu apetoa My name is Patient. nko nyenye patient Yesu bona le dipa pe hame Want to thank God for what God has eye done ye for jibe me. ya dak I pe was na maule suffering to ke from ma wona internal elata since 2012, ebe and since then I have been suffering. kaka I've been taking hot water for pouring. If I don't take hot jime water for pwa no pouring, ye that means I fem will not be able to eti eat. I will not even jojo be ye able to ten walk. lena na I've emeten done all I lechi could. I've jojo a been me taking blood ime tonic, nyona I've na been yo taking herbal treatment, and ye all le this one would not have ole failed. It was damagbo on the na ye wonders of the cross crusade that God le delivered me judopo from monya every kaka o form be of dometo de pain. kame I've been ma having ude le leke pe constipation, VVCC ya internal me heat, stomach pain, eye stomach noise. I went VVCC for alo scan. la mehona After jonai the scan, eye doctor said enugo he do had de not de seen suna gbana anything. ye Then I donachi went back. I cried eye to God. I told apetoa God that this e crusade will not wenai come and go without ye me having dogli my na apetoa testimony. bena le It was judopo on the monya kaka wonders of the tohema cross mela crusade ne that apetoa me God delivered me wonewa from all the imele stomach asi pains, de gele internal nchio bowel, eye apetoa stomach e constipation, yodonai and now I eye am free. I can ati eat, dodo I can do agbakple to anything I kekema want to do. apetoa e Except wo may His kata name nai alone be praised in the eye mighty ye name so of kafukafu Jesus so na Christ. ye penko de kapel Yesu Kristo penko skakula me. The name of the Lord be praised. Apetoa For great penko things waso he has kafukafu ne done, ela bena for nuga all nuga ye he's done, apetoa wo and all eye he's enu yo going kata to wo do. wo gbakple And yo tonight, kata wo ke ole it will be eye your fiensi turn ya very soon. anye Let's take you towo to the pe social gome media popo for minane a miase striking ya testimony. vala o pe Well, I can dasedidi confirm to you what's miatem more ado pe striking jinami than bena the salvation dasedidi of gangan one ye soul. ma wo That is na the lupo testimony o pe coming from dede the social popo media esi anye from dasedidi Tennessee. yocho ya It vala says, oji I thank eye God ele klobe me for de restoring akpena my mawu salvation. ela bena I am mawu sure tro gbugbo that nam I dede have been popo saved. ela bena me And yet kanechi another bena story apeto of awenam conversion eye jime coming totro from pe Port nuchinya Harcourt, bubu cho Port Rumodalu Harcourt district. Port Harcourt This brother, eye Joseph novi Chukwudi, nuchu ya a Joseph 6-year-old boy, Chukwudi last night, ebe after the so ministration of the pe man of God, zame gave fai his esi life me to the mau pe Lord. ame And right agbromo nya now, vola eso ye pe calmness agbe na and the Yesu sweet eye experience azon that la follows the new o birth, doduizi he is eye enjoying. vivi sese Indeed, gbogbo the ka ji pe Lord vivi sese ye is yede gede ye pe awesome. agbe me Wonderful, great eye testimonies, dasedidi salvation gangan of o one soul. dede And kpokpo before na we go, we lupo bring you this kapi ne testimony mi ajoa from mi aso Uchu dasedidi This anami cho testimony is from uchu Ogun wafo State. Ogun State And on eye Ogun State, Ogun Abeokuta State Crusade. Abeokuta pe Uche judopo wrote, monya for kaka 2 months ikemye wo before the englobe na crusade, I couldn't explain jiruve how all donko of a na sudden judopo I monya couldn't kaka talk very ebere intact most ye of the time. matem And people couldn't hear me. ematem I apon couldn't ponyo preach do anymore amo matem as I ase ye pe used to do. gbeme asenya I took iglom yele medications tututututu to no avail. I drank ginger, garlic, ebe lemon, ayoa and the ye rest du of it. ebe But when the jenja ye Abeokuta du nu crusade mo kata came on, va esime judopo all I monya did kaka va was dojia to wait for enu the ike ye mention wa of ye the ko name yibena of ye Jesus. note kpo And ondebo at ne the yo Yesu name penko of avo Jesus eye at le the final Yesu amen, penko yo yo I mele believe amen mamle to my amea throat ebe ye opened. hwese ye The pe miracle prayer hukame of the tutua man of alo God abotutu na mea cleared my efo voice. ebe It is mau restored. pe ebe Now ye I pe can gbea talk. etro gbova nyere Now I azon can ye ten le preach. ponponyere Now azon I ya can tema sing. degbe fama unya Praise azon the ya Lord. tem awonu si anu We wa now kafu take you to the apetoa United States azon mia of kplomi so yi de America, America pe where Pastor anyigbaji Ike afi ke Okafor Pastor Ike brings up Okafor the man ekplomi appointed by so yi de God. ameima uchia Some legends are born, other legends are built. But spiritual leaders, and they're different. These leaders and legends leave a
lasting legacy and they're sent from above. In rare instances, the scriptures speak about these spiritual men sent from God. John Baptist was such a man that was fully committed to the divine cause, completely sold out to God, with clear signs of the calling of God on his life.
These were men with a mandate, men on a mission, men with a very, very clear vision. In our midst and in our days, heaven has smiled upon us, and God has not taken our teachers away from us. He has sent to us a man whose evangelistic voice and passion has been heard to the ends of the earth. He's heralded Christ crucified, Christ risen, and Christ glorified. He's an apostle of faith. He's a minister of grace with a mantle and a mandate, passionate, purposeful, prayerful, a man filled with the power of the Holy Ghost and divine gifts of ministry that has touched so many lives. And God has honored his servants with global signs and gracious wonders. And with great joy of this occasion of the 1 year anniversary of our global crusades, it's with that kind of joy that we welcome with warm and expectant hearts this evening, here tonight, for your blessing, our Father in the Lord, the foremost apostle of God, and first among equals. Please rise on your feet and honor God and his servant. Bid me welcome this wonderful servant of God, the General Superintendent and convener of this global crusade, Pastor Dr. W.F. Pastor Pastor W.F. reenactment of the ministration which happened live from our previous global crusade. Kafuna petoa. Mebe wa kafu apetoa. Minya. Es ne pastor pe gbea edidia. E kon be hata ye pe gbela didi voye a ye poto le titre nu kako. Oh, amade me globede me poto le nu sele ntinyento. Fiasia. Eya awu nukunu deka, nukunu efe, nukunu eton, nukunu gbogbo le agbo men, le Yesu penkome. If you allow the Lord to ne have le his demona way, apeto abenade ne pomo le yepe agbenchi esime yepe nya avagbo to yepe gbogbo yike avadio eye enya yike anosra le agbome na kpobe kosokoso sia kosokoso anye eye enusia nu ajoda le agbome eye apeto a penkonti akọ le agbome eye yepe nusen awodo le agbome eye egbea anye gomedede yeye pe maupe nusen pe gomedede yeye le monu vovoji le agbome le Yesu penkome. if you are there, nele la fima and you expect, eye nele mokpom and you know eye wonto ne nye God cannot be fail, mawu and mate it's ma coming your dokponu way right now. eye ezona ezogbo na gbo le fifila na ko wo asiji fofo le Yesu penkome me do gbeda apeto le fiasia na dezon le agbesia agbeme eye nadeke ma hemo na wonusia pesasra eye nadeke ma hemo na nukunu pe agbososo le agbesia agbemo le Yesu penkome eye me do gbeda bena egbela na tuka amesiame eye be na wodo nukunu to ele agbesia agbeme eye mima gano abe ala imie le temps ene o le Yesu penkome de louvo le fiasia eye na gbugbo do louvo te le fiasia eye na ira louvo le fiasia eye na yododo le sia dolele ike le wotu koji na yodo o zasia mego ha le Yesu penkome miede akpena ela bena mie nyebele don china mivo le Yesu penkome miedo gbedale. It's thunderous amen. Amen.
and assuring kakade jibe amen. a mountain moving Amen ke hona to jona amen. It is done. Eva menao. You can sit down. O we The now vo Lord na tem bless abobo you. nwanyi apeto ani yirao. Apeto I said ayirao the vo. Lord bless Mebe you. apeto ayirao. Tonight, Fiasia. we're talking about Yele nu pomcho multiple miracles through the divine touch. nukunuo pe agbososo to mawu pe asito ame. Feel it in your Mawu life. ato asio eye wonto na sele agbome. Manifested in Ato your life. asio A touch akasintio that ye will wa roll dezon le away agbome. every Ye pe problem asika me a in Jesus' aloku name. hide pepe jo le agbome le Yesu Mark, pen come. we're reading Mina Mark ne mi chapter akpo 6, Marco ta ade chapter Marco 7, ta ade eta andre chapter 8. ta Look nyi at Mark pera chapter Marco pe 6. agbaleta de I'm reading from verse Marc le 55. cho kpukpu blaton vo Mark aton li a di 6, Marco verse 55, Marco ta and de ran kpukpu through blaton that vo whole aton li a region eye round du about, jo and began eye to du jo le carry afima nuto kata me about koto in beds eye wo de asi those amesio that pe la were me sick, gble la chocho de they abaoji heard he va was. afisi wo Look at sebe verse ele 56. minami It akpo says, kpukpu blaton vo adelia whithersoever eye afisi entered woyi na do into villages, le kɔpewo alo cities, eduwo me or alo country, agbletawo la they laid the wotsoa sick dɔlélawo in the streets, va dana ɖe and besought ablɔwo him me eye that wode they might akuku touch. ne be That's the word. ye- That they nyikpa might be touch, yewoa de asi yeƒe that awuto they might nyatsiema touch, yewoa de asi yeƒe if awuto it were yewoa de asi yeƒe but awuto the dede border konu. of his garment. And as Eye many ame as ale touched si nu de asi him, enu ko la touch him tonight. ale le asi dege Yesu ŋuti zã sia me. Wife will touch him Srɔ̃wo tonight. le asi dege Yesu Your ŋuti husband fiesi will ya touch him tonight. eye esrɔ̃ ŋutsu children will akasi touch him Yesu ŋuti tonight. eye fiesi ya many viwo ade asi Yesu ŋuti him, eye ame ale si nu de made asi enu ko la ƒe lãme sena. I'm looking at you. Mele kpɔ wo. I rejoice Mele for kpɔ you. dzidzɔ ɖe tewo They pe were made mele kpɔ dzidzɔ ɖe whole. ŋuti o What does ƒe that lãme mean? sena egɔme ɖe. They were made free. Mikpa okpɔ na All katutu the things o that enu bound yiwo katã them, blawo all sikawo the da ɖe sicknesses dɔléle ɖe that kpekpe oppressed yiwo them, katã le fuwɔmɔ all the le wo yoke nyamam eye that tied kɔkuti them ɖe down, kpekpe yi ke they lé were wo made da whole, ɖe they were woƒe set lãme free. sena eye wokpɔ na Tonight, katutu you're free. fiesi ya ne kpɔ katutu Freedom. katutu Freedom. vovokpɔkpɔ. You know, when we Nenya talk about freedom, ne mi le nu ƒom tso is vovokpɔkpɔ wide. ŋuti ɖe vovokpɔkpɔ Freedom ɖe is deep. yenye enu Freedom elolo is high. ekeke edeto eye wòkɔkɔ that have mikpa eyes, ame aɖewo li they are not free ye to see. mikpa Don't ŋku le wo si need vɔ to mevo look. ne woate ma kpɔ nu o The people eye that have ame food, aɖewo lia nuɖuɖu le they're wo not si free vɔ la to eat. vovo meli be woate ma The ka people nua that aɖu have o a good ame aɖewo lia house, o they're not wotu aƒe free nyuie to live in ye there. aƒea nya There are kpɔkpɔ people vɔ wo that mevo have ne woamlɔ good aƒea me beds, o costly, ame aɖewo expensive. lia mikpɔa They're not free to sleep there. There are abati people nyuie that ɖe le wo have si vɔ wo mevo ne woamlɔ edzi o certificate. ame aɖewo They're li not free daseɖi to gbalẽ le wo use si that vɔ wo certificate. mevo be There are woazã leke people ƒe that daseɖi have gbalẽ o liberty. ame aɖewo li They are not free vovokpɔkpɔ to use ovo that aɖe liberty. zɔn vɔ la wo Freedom. mevo anɔ agbe le leke ƒe vovokpɔkpɔa me o. Vovokpɔkpɔ blibo katutu blibo nu ɖe kpekpe yi ke he mɔ na agbe o nu ɖe kpekpe yi ke do liƒo na o nu ɖe kpekpe yi ke nɔ te le mɔa dzi fi ŋusẽ le lãme na o nutete le asi o eye lɔlɔnu le asi o eye taɖodzim ɖe le asi o voana ɖe nɔ te le ŋkɔ na o eye mevo atem azɔ ade ŋkɔ le fiasi ya nu sia nu yi ke he mɔ na wo vovokpɔkpɔa wo la de dzo le ŋkɔ na o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Freedom. Vovokpɔkpɔ Freedom from katutu outward edɔ sins. nuvɔ ƒomevi ɖe kpekpe mikpa nuvɔ ɖe ele abe ati ene eye ekewo le si
eye nenema ke alojo lesi eye nebe mi le nu pom tso nye kpodedia ye pe gomesesia ye nye benanko alojuawo nu fon pe alojo kata ola ojo voa eke o poto le tepema enu gbatoa fofo popo tso nu von gotato o me eye emegbe a na va kpo fofo tso nouveau ememeto ngba nouveau peke ngba dolele hali eye fiancia fofo popo blibo ame ne do ligbo be fofo popo blibo na foto nouveau sime nouveau gotato nouveau ememeto nouveau na kwa fofocho dolele sime mi kwa dolele dolia wonye gotape dolele eye nebe amade yide dokita konji eye wo pule so ikafine wa va to no dodo pori ola gbobo o edo ya lekele nti o enu ya lekele nti e gobe edo a ele gota watem akwe eye amebu bolila wo ya ope dolele enye ememeto makpo eye ove do konchi obe nukenchi ne fa konchi o ne le sesere ebe awo nyeme le sesie o eye obe wo do nusia nupo eye wo wo to kpari pepe vo ne le sesere vo wonto ne nyabe yeme le sesere o le makpo me dolele makpo apeto alo ojoyi dolele yo dokita o meten le po dokita kle wo pe machine o meten le po na de ko a apeto alo ojoyi enuma yemie yo na be na vovo popo katutu mikwa amadoli o focho nouveau sime voa o me focho dolele sime do egbe vovo popo mete blipo eye nenyibe ne kwa fofo cho nouveau sime eye ne kwa vovo cho dolele sime a azon na tem azon atenko ayide jepe yike apetoa do dare na o eye jepe yike apetoa do dare lekepe jepe ma na detepe ma le Yesu pen come fofo popo cho aboyo kluvinyenye mikwa kluvinyenye minya amiado lide wonye kluvi na won todo kuyo nu yike pana chedo wojia enu yike gble na wo pe srodedea enu imana oda cho wo pe honro ogbo ayenye enye eye wo gbro na be yo podede and they are not sick. Eye ome jedolo kakela nyento enye pepe nyento nu ijoro ma ye medola wo eye nanyi mawe abe ale ke mejie ne wa mazon enye pepe ame adolila wo popo mea egba eye esro nuchu ale gbobe onyimate ma nu agbegba pele nyonu yo eye enye pepe eye esro nyonu ale gbobe nutu ya entodo kwito kwe eye yentodo kwi ya enabe pome akaka amadolia etonwe losi eye wole nkogbe le toame eye voa oyo fun ple wontodo kwo eye o me foto enyegbegbe sime o eye le emantia etonwe ma ikopoa egela lomenawo wonye kluvi na enyegbegbe apetwa atuka o egbea Other people, amebubua they are slaves woya wonye kluvi substance. na enunu amesi enu yomi lebe enunu amesi re yado ire and they have a needle and then nade they are slaves wonye kluvi na enu mao yike lewosi enunu amesi mikwa etro na wo pe susu eye egble na wo pe lamese eye wojibe wa notevo ometen le notevo elabe wonye kluvi na enuma eye le fiancia ne kpo vovo miele nu pomcho vovo popo nuchi vovo popo blibo amebubua wonye kluvi na satana eye wonto mo ponu sedekele wonto do kipe agbeji satana e pache do oji gbogbo fun do na nu na wo wona eye fifi mesubo ye pache do oji eye ameade le tepeya le egbe
eva mieva benade miakpɔ dzidzɔ le wo katutu anti apetoa adegawo gblɔ benade makpɔ gadede makpɔ katutu kluvi nyenye na ametɔ ameɖokui enye kluvi nyenye na aditama alo ahanunu amonye kluvi na amegbetɔ mikpa ameaɖo li de nutome yi ke wolea amegbetɔ yi ke trɔ ɖo wa woɖona nu na wo wokpana tse ɖe wo dzi eye wontɔ di be woawɔ esia alo ekeme vɔ amegbetɔ yi ke nkema le dza wɔ le dzi be yatsitre miawoe sikawo da ɖe miawoe sɔka do le ati ma ŋuti eye matem agbe atia eka ƒe dzidzime ŋuti o eye mi bla wo da ɖe vɔ le fiasi ya eka ma la tso eye nu ɖe kpekpe yi ke ne hiã ye nye be na vo tso nuvɔ si me vovokpɔkpɔ tso dɔléle si me vovokpɔkpɔ tso kluvi nyenye si me apetoa ana wo leke ƒe vovokpɔkpɔ bliboa le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Mekafu wo ŋutɔ elabena vovokpɔkpɔa etso aƒe mina miakpɔ eta andre Marko ta andre kpukpui blatɔ̃ andre lia eye kuvia ɖo wo ŋutɔ eye wo le gbɔgblɔm bena ewɔ nuwo katã nyuie ne le gblɔm amen via mebe ewɔ nuwo katã leke hã ewɔ nuwo katã leke ewɔ nuwo katã nyuie ena tokunɔwo sia nu eye aɖetututɔwo hã ƒoa nu matemiwo de sia ɖe le agbo mea woɖe wo ɖa o adikama yiwo katã bla wo da ɖe ye ne tsi teƒe ɖeka awo magate ma zɔ azɔli o nuku le asiwo vɔa mate ma kpɔ nu o eto le asiwo mate ma se nu o enu le asiwo vɔa mate ma ƒo nu o ntega nyuie ɖe le asiwo nukpɔkpɔ nyuie ɖe le asiwo vɔa mate ma ade nukɔ o elabena nukɔ le nu ka ŋuti o elabena de zɔ agba le wo sɔ da ɖe eye nutegama yi ke mawu nuso katã atɔ asɔ na woa atɔ eme vava atɔ tɔ wɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Vovokpɔkpɔ mebe vovokpɔkpɔ mebe vovokpɔkpɔ mawu na wo vovokpɔkpɔ blibo vovokpɔkpɔ yi ke de blibo amlima ƒe vovokpɔkpɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Nyenya meyi ɖe menɔ ŋku lém ɖe ame bubuwo mɔnyagblɔla bubu nyenya nenyi be ɖe nawɔ naɖe ɖe ele be ame yiwo wɔe do ŋkɔ na wòa nave dziwo nalé ŋku ɖe wo ŋuti eye ne be ne dziwo ne ke ɖe wo ŋutia ame yiwo wɔ dɔa dze ŋkɔ na wòa nakpɔ adika yiwo wokpa ŋkɔ va yi adika yiwo wodo go eye esime wo ya ne va ɖo eye ne va ɖo ne dzi be nakpɔ dzidzedzea wotsa nakpɔ dzidzedze le eme azɔa nɔviwo ŋutsuwo kple nɔvi nyɔnuwo baka leki wotsɔ ɖe mía ŋuti le teƒe ya wola nɔ se nya ya míewɔ dzodoƒo mɔnyakaka le baka leki eye maybe we waited much. Edzukplɔla le eyi ma mea mienɔ lalam eye esime mienɔ lalama mieva lalawu aleke mie susui eye esime metɔ mawunya gbɔgblɔa etsi tɔdzadza eye ɖekakpui aɖe nɔ afi ma le nukeke ma ƒe nudikanyea etoa ku le aƒe va ese be dzodoƒo mɔnyakakadza va me le bakaleki eye sɔ ye dzia egblɔ be medzo yina
ebe o weyade evika togbe nenyo eto oku ya mesia mele favia ye weyale be le judopo manya kaka ebe de megblena ma wuta benare judopo manya kaka ya maikpoe eye azoa papa ya da eku le ndikanye medola judopo manya kaka eye alea menye kluvi na amegbeto pe nyapoda menu amegbeto ma leolo na de kento ma notewo eye mieno gomejeti amema eye megblo maunya eye megblo monya sigbebe na de nyemenya be chile jawene eye megblo mewo paplo ideme do pe gbato do pe felia do pe tonlia eye esi wonye judopo manya kakape gomejejema bibla nya echipue vo nyeme tijine o nyeme globe eye me globe azon ne le jibe na so agbo na Yesu Afrika ne lo ko wo asiji eye amoko asiji eye me globe azon mi va eye wo va eti anoja eye mi ko open ko eye me globe azon Nayibe nejeto, nayibe kuhide legio, be azomi adopera, eye apetwa akasi nutiwo, eye woko ope asio iji, eye me dopera gbe magbe, eye me klono benari, esime mnyase amen mamletoa, nukunu ae mavadonami. Aha, le klo amena. Lenya mebe me potole don kweji la bakale ki tope amenare enyo alegbegbe abale ke to acha nyo ene eye maglenami bena esimi glo amen mamletoa papa ele ape f3 ame ikule ndimea mi otuto pomonya kaka fiansi mi dogbera e fon la peada vofo popo mebe vofo popo eye neibe esi afame le eduike sodemianti le gapopo mame Yesu Kristo yenye eya make echo ivai egbe so ide mafo me na de pepe ike kule agbo me agbe la do mele ye egbe si ale Yesu pen come nukunu gbogbo nukunu pe agbososo to mawu pe asito ameme enu to emi la po enu gbato mawu pe asika me ape nusen ike ma dokponu o nusen ma dokponu le agbomu evelia nusen ike nadeke ma noteo to esimemie bia na le bia be apeto kasi chinye ne bia be apeto kasi chinye egmo be le bia be ne kasi yenchi eye yepe nusen yike nade ke ma leo nade ke ma khemono agere agbo mefiansi ale Yesu pen eye etonlia yepe asitwa me siefe medene globe siefe medene globe siefe efefe globe efefe nukunu asitwa me siefe le agbome egbe nusen yike sedope me lesio na yepe asitwa me siefe na yibe eva ne vajiwa nadeke ma khemona nukunu pe nusen ma upe nukunu pe nsia nadeke ma khemona le agbome le Yesu pen come enu gbato azon minane mi akpa gbato yepe asitwa me ape nusen ikeme dona kponu o minane mi akpo Marco tade pukui blaton vone eye esi wo Togo le voamela enu make wo Jesi
wo Jesi ameka wo Jesi Yesu wo Jesi ameka wo Jesi bena yenye dela wo Jesi be yenye doyola wo Jesi be yenye gadela na le Jesi le fiancia adeo mebe esi ne Jesi Yesu fiancia la Yesu adeo ayodo esi ne Jesi Yesu fiancia adegao minya amegbeto pe kuhire yenye bere wo me Jesi fofototo yikele Maria de tugbila pea bakple Yesu domo amome Jesi fofototo yikele Petro bakple Yesu domo amome Jesi fofototo yikele Kristo subola bakple Kristo antoa ome Jesi o voa nebe ne Jesi Yesu ewe ya ne Jesi benade le Yesu Kristo Yesu yenya me ikule yetale Calvary pe atiso ganchi eye le Yesu me ye wo de kpokpo le ye de kpokpo aswasi o na le Jesi be le Yesu me ye pe doyoyo ale doyoyo avana o eye le kpukui blaton vo atonlia me kwera eye du eye jujo nipa na ibe ne nyebe na le nyebe le le dola ejave hogale gajradope eye ne le kpo game eye gajradope ema oja chu hontru ekpoto vire ko wa chu hotru eye na ibe nyatepe ne hia gama eye le dola hogale le gajradope obe eye vire ko ekpoto ne gajradope na tu hoa ola pudu yo la jakpakpa be na ya dote pe maka fine game anasu wonto nyabe Yesu gbona juame Yesu e mala haoji le tepe ma ikenele Yesu va be ya de o eva be ya yoto o eva be ya de ka o eye nele se be Yesu Kristo ne be le jibe Yesu nenye ye pe apeto ye wa yuame kaka wa yuame se kaleka ewe mavado eye wonto na pudu eye jujo le afima nuto kata mekoto eye wote asi amo pe la megbegble eye wote asi amesio pe la megbele la chocho mikpa akpena mawu ela bena mebe duye na pore ore fo na mala lomena we radio e magbonele afiri kenelele egbe asem afiri kenelele kachacha me gbapemi Yesu Kristo adore gbole afima eye mawu penuse akasi agbo nchire Yesu penkome ameade cho Zambia epedo nyesi avai eye sida dikana kupe doa ele lamene eye dokita o do ekpo eye dokita o glo na be azon do wa fi ovado fifia apa mamla to ema eye eso yepe ga okata va popu eye eglobe ye jibe ya zomo ye ya va Lagos Nigeria alebena pastor na do gbeda le tabe maku o mebe o maku o. So I told him on the phone. Ebe me plene le phone jibenari. Me hia be na vaore, nyele kachacha me voe. Eye ne me yo Yesu penko le Nigeria, le tepeya, kaka fine le la fima le Zambia. Yesu penuse ma penuse akanusi o. Amen. Ebe ate va menenema mebe ava me pa gawa pote gawa dare me gaso gama ve play mozon gba levio eye me do gbera me kwa menyi be afine le pe nyayolo me be ri ne doaye lo va Yesu penko yela ne be mi yo Yesu penko a eye Yesu penko a egede to me na wa doyoyo ala fanao and so eye so ye jimie do gbera ye me gbrobe evo yi va to do ki opo etro yi de kwanji la eye eve do kwanji no HIV o do ekpore di kana kume gale fumene everything nu sia nu dolele ma jo mi kwa nene ma tutu o jafa me no fiasia in
nye yi de na Namibia ele Africa pe anyehe goji eye nye yi de ameyo le Namibia o le do tom fifi o le do tom ela bena mie chaka gbakle Namibia chan le fiancia eye David no tepema eye kuhide no de viajire yepe ade adole nu mene gbodo eye ade amaga tema trogede nuamu ade achayame eye le nuwa enoa eva de kuku na ejukplo ha benare mehiaga ela be gamela sinye bena makplo de via yi no ave wodone o eye jukplo ha Namibia pe jukplo ha o wonu nana jukplo la pe eha sosua o wonu nana bena de watim awodona de via eye o kplo de via so yi de dokita de gbo le Africa pe Afrique du Sud eye esi over do Afrique du Sud dokita le kude de vianchi eye wo do ekpo ekplo bena mi ma tema wo na de ko nuka nya ho nya la de leke mi atema tutu ade abena ne kede numu ebe tafla che mi tro ya pe eye jukplo la jibe ya zanga jukplo ha jibe na de ya de ga me bena de via ne kpoto yo fola meten famo eye miele wojuto po manya kaka le capital du Namibia pe fia juame eye evinoa ekpo miabe pastor ikele jumame eye ebe na tema de kuku na miabe pastor kwaku hinyada de kuku benare melek de kuku benare mia kwa pastor eye pastor ikele tepema globena nyimatema donu gbenamiu eye mama evinoa eno amodome eye evia eleye pe alome eye adea etola yame nyatepe eye etagbachuchu ovale jole je adeaji eye nyemeyo kuhima penko go hanlo de comme problème le Yesu penko ji medene do li problème Yesu. And I said, eye me gbro benadi ku hide pepe yike le ji o be do yo blipo ga de blipo ka tutu blipo le Yesu pe come ye evinoa epuye penu kude eye o po viade zigbatolo ye pe agbemea adea egede numena de via eye nous de pepe le tepe vovo popo mebe vovo popo gadede eye kuhi mo kata yike amo matema kpere mianchi o dokita o matema kpere mianchi o e gayali voa dontimelio apetwa le na o vovo popo fiesi ya le Yesu penkome ye wo kplo dono o le abaji eye afia yike mi le egbea Yesu le gbo le tepema ikenele afi ne le tepema tutututure Yesu le tepema minami akpo pupi blatonfo adelia eye afisi wo yinado le kopeo alo duome alo agletaola Nikwa edanye kope o meyo edanye dugan o meyo edanye apleta o yo afi Kristo la fima wo twa dolela o va danade ablo o me eye wo de akuku ne bena yo ade asiye pe awuto dede konu eye amen alesi nu de asi enukola meka eja kasi Yesu nchi fiansi yao ame alesi nu de asi enukola nanyi be wonye nufon la wo de asi Yesu ncha wo pe nufon ajo nanyi be wonye dono a wo pe dolole apote agban ajo nanyi be gbogbo fon ye dufialo me gbogbo fon ye pache do woji na po be gbogbo fon pe achepada meji ma ajo ame alesi nu de asi enukola pe la mesena amen ma o pe la mesena amen. Denesia Yesu Kristo yenye eyamake echoyivai egbe so ide mafomafome Yesu potole egbe Yesu potole dowome egbe ekpotole gbo eye yepe nkoa nuseleme abeyin todo kikene eye egbea esime na kasi Yesu nchi nyama kasi Yesu nchi blen be makasi Yesu nchi
eye ne le de asi Yesu nchia yepe nusea ikeme dona kponua ne kasia menchia yepe nusema awo dola gbo mere Yesu pen come Marco pe agbaleta wiade le Marco pe agbaleta wiade minane mi akpokpupu wi atonlia egblo bena ebe eye wo gblo na wo bena eye wo gblo na bena mi heide hekela katame eye minya be mega hiabe mia zonzon li kafia ve damo gbore mi pa amo ole se le tepe ke ole kaka maupe nusia ava agbo metan e kana le semle Yesu pen come ebe mi heide hekela katame eye mi de gbefa nyanyela na amokata nyanyweka eye nye nyanyweka nyanywe ike enyebe de lawa ade ofiensia nyanywe sia benanka doyo lawa ele doyo go le fiensia nyanywe sia yenyebe gade lawa ele gade go fiensia eye na dogo le nu ya dodo ya megbea na dogo le vovo popo me vovo popo agede me ebe mi degbe fanyanya na amokata kuku ya delia amesi ke kwese eye wo de mau chitanela wa kwede agbe esi ne kwese fo megbere eye ne kokpo gatia emegbe nese nava ela benanuko mieja dopo megbaple o eye cho afimakea o mia draodo na mauti data ke amesi ke me kwesola wa bufo e ya nuchi ye mele de kuku nami mele de kuku benade na ho apeto Yesu le agbome ela bena ne me kwesola wa bufo o me dogbedabo ma bufo o eye so yeji pipu ya ndrolia me ke jesisia o la kplo amesi o kwese lado esi ne kwese le pipu ya delia me eye ne kpodede eye ne kokpo kati eye ke jesisia o la kplo amesi o kwese lado le nyenu kola me wa nya gbogbo fon o adogoe amen. The devil Gbogbo yi ke lo abolo ne kpo vovo to si me fiansi ya le Yesu pen come ebe wa do adeye yewo eye wa ponu ple adeye yewo ade ma ike le nume now ye ne so po na fide son yonu ne so po na fide vio ne so junamo ne so adema ike ne sona amede le vukum ya mede va son kono ko evo ye ko ne tofi popode amea eye ne le yom ma upen ko so le profide ame adema adekokoma ola deda eye ade ike swasio eye taflachelo mama ple papa gba ne po ade macho obe popo we ya gbon ko nenye afun nenye mo wona nu nwede ko e dino wakpa eye azon wo cha ne va jivi kwa nu popo ma ike to opo na san ne ma ko cha le va le ponpo ye o cha ne le zan ne pe ade ma tututu de vi o nchi ade hoho manu avai wa dejo eye adeyeye adenyueto ade damage ade ke devi ade ke sona ya iravana amebubu pe agbeme azon na ponu pla deyeye pipu wie nyilia wale dawo eye egomenye benanko egomena nebe etande le jagbagbabe ya vagede meu eye avagede ola le aso pukpe de some enu mo yokata o le nu chila o me awa de dama wa so pukpe de jome fiansi ale Yesu pen come mele pa mede la fimade o mele po chicho de nchi onto e la pe fiansi ya ne po katutu waye eswasi ofiansi ya eye ne wo no nu wa mehala mele wo sige o
Nobody will kill you. Ame aɖeke mawu wò to ŋkɔ na zã gbe wòa o. O la nɔ agbe didi. Mebe ame ɖe ƒe nya me le gblɔm la wo be nya ma la agbe didi eye nanɔ eye enu yiwo katã va be woakpokpo agbe wòa woɖe wo katã dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. They shall lay their hands on the Woatsɔ sick. woƒe asiwo aɖo dɔlélawo dzi eye woƒe lãme la asẽ. Somebody there Ame tonight aɖe le afi ma fiasi ya lãwo me la asẽ. You know, Lekwa, nyanya, ne be mi le nu ƒom tso lãmesẽ ŋuti ɖe. Egblɔ be ɖe, lekeke anye dɔléle ɖe kpekpe le me yi London eƒe geɖewo nye sia va yi ye wonɔ nyadzɔdzɔ gbefaɖelawo le biam nyawo wole gblɔ be meƒona nuƒo tso nukunu dɔyɔyɔ be nukɔ yɔna be nukunu o be nukɔ yɔna be dɔyɔyɔ mi ɖo ŋku edzi lo mienɔ interview radio dzi ye TV onɔ mia kpɔm BBC ƒe TV ye wole gblɔ be ne nukɔ yɔna be nukunu o ye me gblɔ be nukunua ye nye be ne be Mawu ƒe ŋusẽ ka ŋuti o ye ne kpɔ dɔyɔyɔ ye ɖetugbi ya gblɔ be ye wo gblɔ be ye me to ne bena ɖe dɔléle ɖe le lãme na wo le afi ma. Ye nyɔnuvia egblɔ be menɔ fefe ɖe sem kokoko mi ɖo ŋku edzi lo mienɔ ganagana zi ɖeka ye lo zi ɖeka ye edzi be yeanya be nukɔ yɔna be dɔyɔyɔ eye ɖeko memia ŋku nyememia ŋku tsã o lo ɖeko megblɔ bena ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ dzi dɔléle Togo le eme ye ko do wli zi ɖeka gblɔ be eva me nam eye megblɔ be nu yi ne kpɔ ma yɔna be nukunu aye ma tutututu. Minya, le fiasi ya, esi mie le teƒe ya, ye miayɔ Yesu ƒe ŋkɔa, vovo kpɔkpɔ ava na o. Ebe woada asi ɖe dɔnɔ woatsɔ woƒe asiwo aɖo dɔlélawo dzi eye woƒe lãme la ase. Mina miakpɔ kpukpui blave ke woamawo yi ɖaɖe gbefanya la afia le afi sia afi eye aƒetɔ la le dɔ wɔm kpli wo le ŋusẽ dom nya la to dzesi siwo kpe ɖe wo nu la me to dzesi le agbewo me nukunu le agbewo me dɔyɔyɔ le agbewo me. Ɖoƒe velia zɔ ye nye yeƒe ŋusẽ yawo katã yi ƒe ŋusẽ ne wobia be ne ka asi ame ŋuti ye sia yi míaxlẽ kpukpui blatɔn vɔvi ele be natsɔ ɖokuiwo va Yesu gbɔ ele be nagblɔ bena ɖe aƒetɔ nye si ele be nagblɔ aƒetɔ mele lala mele kpɔ mɔ na aƒetɔa ƒe asitɔ me eye wotsɔ ame aɖe si nye tokunɔ kple aɖetututɔ la va egbɔ eye woɖe kuku nɛ bena wòatsɔ yeƒe asi ada ɖe edzi. Wobie ye la nabia be ne to asi ye ele be nabie woɖe kuku nɛ eye woɖe kuku nɛ bena wòatsɔ yeƒe asi ada ɖe dzi kpukpui blatɔn vɔtɔn eye wotsɔ eyama heƒo asae tso ameha la gbɔ eye wotsɔ eyama nekpɔa ne be ne va aƒetɔa gbɔ le fiasi ya aƒetɔa ama wo ɖa tso amehawo dome wo ya nato vovo aɖe wo ɖe vom kpɔa nikpa aƒetɔa ne nɔ sigreti yɔm sa aƒetɔa aɖe wo ɖa le sigreti ƒe hasosoa me ne nye kpetesinu la sa eye ne nɔna nu ya anɔ nu ya eye amewo aƒetɔa ama wo ɖa tso ahanulawo ƒe hasoso ma me ame yiwo le kpetesinu ma aƒetɔa ama wo ɖa tso ƒe hasoso me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ame aɖewo li wozɔna aboyo nyenye kluvi nyenye vivime ŋusẽwo ƒe kluvi nyenye me eye wole hasoso gã aɖe me aƒetɔa ama wo ɖa tso hasoso ma gbɔ eye nukunu ava agbewo me eye wotsɔ eyama heƒo asaye tso ameha la gbɔ eye wotsɔ yeƒe asibi ɖewo ƒo ɖe yeƒe tome eye wòɖe ta ɖe yeƒe aɖe nu kpukpui
kpukui blatovone eye esi wole dziƒo kpɔm la eɖe eye wogblɔ nɛ bena hefata si gɔme nye bena ʋua He now puts in my mouth. You know, it's like tete yepe to la ʋu mikpa aƒetɔ sɔ yepe nyasɔ do nunyeme ele abe microphone nene eye ame aɖe ele ƒonuƒo le microphone ƒe micro ame eye microa sɔ yepe gbe sɔ yi ɖe teƒe ɖe eye ele ɖi be mi te le se eye nye ame va pastor be ya ye va abena de ya ye nye micro ye Yesu le ye ɖe asi Yesu ye le ƒonuƒoa to ye me Yesu le ƒonuƒoa to ye me eye ye le de gbe fa na mi bena de vous the blind eyes will open. Eto nku gbagbawo la ʋu eye to kukuwo la ʋu The closed doors eye agboyo le tutuwo la ʋu and the chance and opportunity eye mɔnu kpɔkpɔ yi dze na agbewo ye agboa tu ye abosan tu agboa ʋu na ofiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Mina miakpɔ kpukui blatonvɔ atɔ̃lia le kpukui blatonvɔ atɔ̃lia tete yeƒe to la ʋu eye enumake yeƒe aɖekawo hã ɖɔ ɖo eye woƒo nu nyuie eƒo nu aleke hã mebe eƒo nu aleke eƒo nu nyuie wotsana ƒo nu nyuie ye wo ɖaseɖiɖi ame la kɔ nyuie eye ne ye be ame bubuwo see la nenema ke nukunu adzɔ ɖe wotsɔ ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Mina miakpɔ kpukui blatonvɔ adelia eye wo de se na blatonvɔ andre eye kuvia ɖo wo ŋutɔ eye wo le gbɔgblɔm bena ewɔ nuwo katã leke hã ewɔ nuwo katã nyuie leke wowɔ nuwo hã ewɔ nyuie le afika le agbewo me mebe le agbo me wowɔ nyuie ɖe le la mebe le nutsilãwo me wowɔ nyuie ewɔ nuwo katã nyuie fiasia Yesu wɔ nuwo katã nyuie matemi sia matemi le agbo mea aƒetɔa ɖe dzo aƒetɔa wɔ nuwo katã nyuie ewɔ nuwo katã nyuie naɖeke meli yike wa gblɔ be enye dɔléle ƒe kpɔtɔ ebena enye dɔléle ƒe kpɔtɔkpɔtɔe ŋɖe la va kpɔtɔ be dɔléle kakɛ alo wo be kluvinyenye kakɛ ɖe kpɔtɔ le agbo mea awo ewɔ nuwo katã nyuie ɖoŋtsi atso dziƒo ava na wò fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme ewɔ nuwo katã nyuie ena toku no sea nu eye aɖetututɔwo hã ƒoa nu egbe ye nye azãwogbe egbe nye gaƒoƒoa Yesaya ta blatonvɔ atɔ̃ Yesaya ta blatonvɔ atɔ̃ maxle tso kpukui atɔ̃lia dzi ekema nuku agbãtɔwo ƒe nuku aʋu eye toku nɔwo ƒe to aʋu le kpukui adelia me egblɔ be ekema xɔdrɔ̃wo atsi kpo abe zi ene nati kpo ne yi be nenye xɔdrɔ̃ hã ne le nye kplibɔtɔ sã la nati kpo ɖe ne gblɔ amen via ne gblɔ amen le nyama dzia mina magatrɔ yi ɖe Namibia ke mie yi ɖe Namibia ye pastor Ibe ate anɔ teƒe ya egbe enɔ Namibia eye anyasadɔ hã kpe ɖe ŋuti mie dzesi nyuie eye miele dutoƒo mɔnyakaka wɔm eye ɖetugbivi ma ɖe ekpli bɔ ƒe 8 sɔŋ eye eyi ma me ɖe eƒe 8 ye nɔ esi le yi ma me eye amewo kɔkɔe amewo tsite le woƒe afɔwo dzi eye miedo gbe ɖa le gbedodoɖa ma megbea nukɔ ka me yɔ gbe ma gbe hã mebe Yesu ye la mebe nukɔ kae me yɔ gbe ma gbe o
nous sommes quand même meilleurs samam. Eye oh de na no afima gbe ma gbe la de na no afima la eye esi me klobe plibo to to kuno wo nuku agbanto plibo to mi chitre mi akọ mi ape nuku nu le Yesu pen come. That's right. Yema. Ameni le de tututu a etogbe ocho de gbe magbe. Eye de tugbe vima de vinyonu vima yike plibo pe wivi. Plibo kaka na pe wivi amete le sonson yo. Ye me kasinchi olo, ye me va efufu ilo, me ye be me va voile yen todo kwisi a chitre. Oh, note bon, me gba pa do yo, note ma wenu na ogbo kafi. E yo chitrere e to son liji. Eye esi o to son liji, e pa ejuji ko so de fi ato jupupu pe wive, me son pa olo e plibo. Eye mele don kweti. Ah, pastor anyasa do mi jesi alo e to juji plo de tuguyado, e to juji plo eye e putu kafi wa fe le a nukunu ema, eye nukunu ma togbe a afame la gbo mele Yesu pen come. Ye ebe hodron atikpo abezi ene eye ade tututo pe ade acho aseye ela bena to won cho gbegbe eye to bucho tagba egbea Point number 3 now. dope tolia azon Yepe assis-toi, monsieur Fé. Pe nous saint, yike se do pe melesio. Yepe assis-toi, monsieur Fé. Akpe, wakafu apetwa ela bena apetwa a toi sio le fiancia. Yepe assis-toi, me. Yepe assis-toi, monsieur Fé. Marco, pe akbale. Etani, Marco Tani, Pukui blave fove. Eye wova betsaida. Eva lo me pe juame. Yesu va do gba o. Eva do gba o le juame. Eva do gba o le lo me juame. Eva do gba o le tepe kanele. Eva do mi agbo e mi le po me ame mi le senya ya. Eva do gba o. Eye mi note. Ye wonto ne le senya ya ne le kponu ya. Oh, Yesu va do gba o. Yesu va do gba o la fi kanele fi la egbe. Eye wo va Betsaida. Eye wo kplonuku agbato ade va egbo. Eye wo de kukune la. O gba de kukune bene to asi enchi la. Bene de asi enu mi po a. Enye ma wu me pe asi to ame. E ma enye asi da menchi amlimato. Kukui brave for ton lia. Eye esi wo le nuku agbato ape alonu la. Ekploe Togo cho julame. Me plana mi don ko benade numa ko yo wo na. Benade ela kplo Togo le nous faisons l'or petit na akplo dole odome eye bibla ekplo Togo le julame eye eleye pe asinu nous kanchi owen ebe ma bia sebe nous kanchi nous kunu pe monu ema nous kanchi nous enu ke mo pe gbogbo bene wayo wona eye esi wo le nu ko agbato pe alonu la ekple Togo chochu lame eye o ma renyagbaple apeto voye pe asi de amenua ahenukunu ye pe nukunu pe nu sava agbome eye esi wo de tade nkuchi ne la ebi ebena elenu pama kwiku blave fone esi wo funuku esi wo wunku jila egbro bena mekpo ameo mekpo wo le abe achio ene hele azonlisom asitwa mesigba to ema mikwa ele abede de pokpo ene ne kpo de ema enye asitwa me gba to ema me hedontia kekenvo dontia ke nous vont pe dontia me kekememo sigba to a yenye nuko de pokpo eye emegbea aga kasinchi oke nu si anu akloda egbobe mekpo amo wo le azonlisom abe achio ene puku bravo atonlia tete wo gacho yepe asiwo do yepe nukuoji egaso yepe asio egaso yepe asio egaso mikwa asito mesi evelia eye wo kle nuku
and saw sesie every eye wo man do edo clearly. eye wo do edo eye wo kponu si anu nwe eye wo kponu si anu nwe That clarity, mi kwa akponu cheke akponu kle akponu emene konwe ye nuane te blibo nukunwane te blibo le wo luvome le wo gbogbome le wo nuchilame egbona na o egbona gbome za fiesia will happen. ele me vage Heaven is ready. jipo ya sogbe Christ is ye ready. Kristo It's sogbe ready to save e you. sogbe be wa de It's o ready to e forgive sogbe be you. wa It's tuake o ready to e wipe sogbe be all na your de sins wa away. tutu nu fun o katajo He is ready, wa klo katajo and you are eye ne ready. Yesu ya sogbe Salvation ye wo chane will come. sogbe a de popo Your ava healer is ready. toyola wa sogbe Heaven is eye ready to jipo heal you. sogbe be ya yo do na o ye jipo pe asika mema e sogbe pipila benade wa tro nchila wa pe nonome nanyi be wo hane sogbe a doyoyo wa ava There will be unfailing power. ye His power yepe will nu not se fail in yike your me life do na tonight. kponu yepe nu There se will ama be do kponu o unceasing, yepe nu se unstoppable yike power. wona do That esia yi power will not ye de fail in pepe your yi life yepe tonight nu se and ma will ma not do stop kponu in la gbomo Jesus' ye ma name. na de ke ma le o le Yesu pe nkome Be the unlimited eye yepe nu se yike se do pe mele nchi o lipo mele nchi o lekeke anye kuhia lekeke anye nuvon lekeke anye kokutia etetoya ekeke ya chochoke gbona na le fiesia de popo gbona na fifila ebe amere pepe nutu ya nyonu ya de tugbu ya de kaje ya amere pepe ike ayo apetu apenkola wa hone de popo asuesi akpodede And heaven will have a eye record jipo of you anwule that dade egbe anwulu nko dade be wo ya ne kpodede egbe expired and I nya bobota your time eye has mia come. nuku gapopo ade Heaven has been eyi waiting wa vado jipo no lala om dade sa hoho Kristo de la el no te po dade sa hoho eye Yesu le gbobede ele gbobe mele jibe na no nouveau mo ye mele jibe fon bubu nouveau pe nous saint ne poto le o dado kluvi nyanyamo Yesu le jibe ya de o Yesu sogbe de ne sogbe a mebere de ne sogbe a If you are ready, eye nele sogbe ya nele sogbe benade ya kochochoke nele sogbe benade de popo ne suesi nele sogbe na jime totro nele sogbe bena Yesu ne deyele ameha odome ne deyele nufon la odome ne deyele nufon la odome eye ne globe apeto mele ji de popo ma fifila Yesu tanye ne kudo te pesia te pe kenelele nele ene hia de popo ya kwa o asiji eye na chitre eye na gbe apeto egbe ko nyegbe egbe nyenye de kpakwa penu keke ememe to o ameyo le hame ameyo le apeme ameyo le redioati te pesia te pe kemilia de kpakwa esogbe nami ko asiweji eye ne le ko asiji a de na tema chitre enyonto amlima enyonto de kpakwa penu kunua de kpakwa penu nyo ava agbo mefiesia le Yesu penkome ameyo le yapala oji ameyo le oti esianye eyiya yikemi le lalakpo dipo le note kpo egbea eye ne ko asi oiji le tepesia tepe kenele na titre le afoji tepesia tepe kenele mi le hamemia mi le solemia mi le tepesia tepe a apetwa enye mawi ke le tepesia tepe mawi ke nya nusia nu mawi ke nusio kata lesi ele kpo le tepe kenele eye echibe ya so nu fon so ke o jipo le kafu jipo anglo nu ko dare mebe jipo anglo nu ko dare
And heaven will recognize eye dziƒo ado dzesi bena ɖe dziƒo sɔgbe le tawò eye wòtsã ne sɔgbe ta dziƒo asɔ dɔmetɔtrɔ nublanuikpɔkpɔ tsɔtsɔke ana wò. Enyo ŋutɔ ame ɖeka pɛ koe gblɔ amen ɖa. Amen. As you are standing, open your mouth. Esi ne tsitre vɔ ɖe ye asiwo le dzia ɖe kenu ye na gblɔ be aƒetɔ me da akpe nɔ le egbe ƒe ŋkeke ya dzi. Egbe nye ɖeɖekpɔkpɔ nye ƒe nukeke. Yesu ne ɖem le ameha la dome eye ne kplɔm va wò ŋutɔ ɖokuiwò gbɔ. Aƒetɔ meva gbɔ wò gblẽ nɛ. Gblɔ be aƒetɔ metsɔ agbe nye de te wò gblẽ nɛ. Eye na gblɔ nɛ Yesu me xɔe se be ne ku le tanye le Calvary ƒe atiso gãŋtsi gblẽ nɛ me be gblẽ nɛ be Yesu me xɔe se be ne le ɖem fifi la. Tsɔ nu vɔ̃ nyewo katã dzo yi eye natsɔ nu vɔ̃ nyewo katã ke me. Yesu me lɔ̃ me xɔe se eye me ʋu eme be azɔ la mezu ɖeɖekpɔla mezu ame kpɔ ɖeɖe. In your life, in Jesus' name. Ne wɔe na wò le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Kpɔtɔ kɔ asi wa yi dzi eye na kpɔtɔ nɔ tsitrenu ma do gbe ɖa le tawò. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔme. Ale gbegbe ne lɔ ame sia ame bena ne tsɔ wò tenuvia hena eye wòku le ame sia ame ta le Calvary ƒe atiso gãŋtsi. Eye azɔa ame sia ame tɔxetɔxe ɖe abe ale si wova gbɔ o matsɔ wo aƒu gbe o magbe wo o Yesu magbe wo ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe fifi la le Yesu ƒe ŋkɔme. Natsɔ woƒe nu vɔ̃wo katã ke wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Naŋlɔ woƒe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me. Agbe yeye, edi yeye, agbenɔnɔ yeye, Kristo ƒe agbe ne ke ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe dzime, wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me, fifi la le Yesu ƒe ŋkɔme. Míede akpe na wò Aƒetɔ. Ŋusẽ le asiwò be naɖe ame, ŋusẽ mama do kpono, ŋusẽ be naɖe mi. Enye ŋusẽ yi ke wɔna dɔ esia yi. Ŋusẽ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ma seɖoƒe mele esi o. Akpe na wò Aƒetɔ elabena eva me. Le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le. Mawu ne yra wò. Dziƒo ŋlɔe da ɖe. Dziƒo de dzesi wò be wò ya ne kpɔ ɖeɖe le Yesu ƒe ŋkɔme. Keep on standing as we call on our state overseer to come to direct us. Don't sit down, don't sit down. To direct us at this time of counseling. Those online, those in local churches, anywhere you are, our leaders are there. And then online, look at the screen. You see the number to contact there. Welcome. Phone number yo natem ayo ne wa kperenchi o. Ye wa ŋlɔnu kɔ da ɖe ye wa kperenchi o ayo emegbea. Phone number ye nye 93 04 38 38. Transforming power of the Tepesia tepe ke mielea. Ma unuso kata to apenu sen ke trona me pe agbea e kanuchi o. Ye agbe wa trɔ ye nu vɔ̃ wa otsɔe sɔke o eye ame yiwo katã kɔ woƒe asi dzi ye miedo gbe ɖa fifi la taflatse enu yi nawɔ fifia ye nye be nakɔ fonua ye nayɔ 93 04 38 38 teƒe sia teƒe ke miele dukɔ teƒe edu sia du yi ke me miele na sɔ fonua ye na ŋlɔ message aɖo ɖe 93 04 38 38 fi sia fi ke ne le teƒe sia teƒe yi ke ne le plus 228 93 04 38 38 ne kɔ asi dzi ye ne dzi be Kristo ne de Aƒetɔ atsɔ nu vɔ̃ sɔke wo vɔ le gbedodoɖa megbe le xɔse yi ke ne ɖo ta
après toi tu nous vont au cœur et azon ne pas d'aider elle bena wa pere nu ti o pere nu antia yo hia bena de na nglo nu ko afi kenele afi nele e do ne wona phone number wa won to phone number wa na ngure adodemi alebena miatem akpere nu ti o le gbedodo rame le toporo me le govovo me bena na tem ati wezon gere ma uviodome wezon gere Christo pe fiarupe ame nglo nu ko le phone number wa adodemi te pay nelia e finally be watem akpo bobwere natem na ngule doda natem awo WhatsApp alo natem angulo message alo natem ayo ye wa kpere nu ti o 93 04 38 38 93 04 38 38 alors plus 228 ameyo le Togo godo plus 228 93 04 38 38 sauf number ma na nglondoda alo na WhatsApp alo na yo na nanko e do phone number wa na ne finally e ko imenele anagble na yedoda be pepere nu na vana wa pere nchu le gbogbo me paji le toporo pe apaji le gbedodora pe apaji alebena na tem ati le Christo me nyame chocho ine wal nyame chocho nyeto yi chacha ine wo fiansi ya enye chacha nyeto mavo pe chacha ye wonye e ata ehia be wa pere nchu na ti plus 228 ans. 93 04 38 38 plus 228 Blassier que voton nade ko ple enne blaton voni ne soit gbo na Christo elebe na sonu ko roda be wa kpere nu ti o ale wa yeji kaka wa va nyoro wa na o chideta eye na normal view to me hotutu do ati aha yenchi e wo hia be na ngulu nko 5th of June phone number wa afinele ko imenele na ngulu do da be wa kpere nu ti o. There will also be converts rally in all locations all over the globe. In regions and states and nations, we will announce the time new to you. Now, guess what? Ele me vam le tepesia tepe le hihia godome. Ameyo kata kope asiji. Eye wo chope agbe na Christo. Kapopanye si abe na nglo nu ko phone number wa e ko imenelia adodemi to plus 228 93 04 38 38. Eva menao ne le kwesi aklona be amen. Mopa me aja trova zandia. Chitriazon nano dokyo dramdo togbe dodoraji eye nano asi tom kuhia nano blona Yesu kasi chinye miekpo le Bible me be amole globe kasi chi Yesu ole de kukuna Yesu be na de wa de asi Yesu nchi dogbera enu koko alogbo nu koko java gbo me na ko nu fiesi ya no nyare gbom na Yesu sokure nchi ne ma upa me avado fifia nukunu wa ado Jesu avagbo nukunu wa agedejo kafu na petwa I said praise the Lord. Mebe wa kafu apetwa power coming your way. Nusen gbona gbo me. Power coming your way. Nusen me dona gbo nu gbona gbo me. Nusen yike na de kema note o. Ye o wona do esia yi agede agbo me fifila le Yesu pen come. Nusen yike sero pemele nchi o. Amerike matema do lipone o. Yike nyana dololo jona. Yike de na kukire pepe jona. Yike de na tetera nyi de sia de wa dogo da la gbo me e gbona gbo me le Yesu pen come. Medida se gere onami. Esime me no manyagblɔ eye azon a gapopo a edoji
After the final esi me manyagblɔ amen mamletoa na todo kiokpɔ ye na kpɔ ebe na enye ŋusẽ yike ma do kponu yike wɔna dɔ esia yi eye seɖoƒe mele esi o aha dɔléle ɖe sia ɖe ɖa ana be nu sia nu me akɔ eye wòaɖe dɔlélewo tso tete ɖe anyi ɖe sia ɖe aɖewo ɖa le agbo me nele dzi be nukunu ƒe nusia ne ka nu tsi o nakɔ asi ɖeka yi dzi eye nasɔ asi velia asɔ da ɖe afi ke kuxia le na o fofo le Yesu ƒe ŋkɔme EÚEGBE be Mawu nenye eye metrɔna o eye nu siwo katã newɔ na amewo le tsaƒe ŋkekewo mea le wɔ ge na ame sia ame fifi la Aƒetɔ Yesu ewoe ke nye eya ma ke etsɔ yi va yi egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me ye liɖɔɖɔ aɖeke mele wò ŋusẽa me o eye negblɔ be le gblɔ be meli kpli mi kaka va se ɖe xexea me ƒe nuwu ŋusẽ ma ne ɖe zɔ fifi la le Yesu ƒe ŋkɔme. Dɔléle sia dɔléle, kplibɔ sia kplibɔ, kɔkuti sia kɔkuti, wo katã wo ne do, kɔkutiwo ne ŋe le Yesu ƒe ŋkɔme, wɔ nutsinu ɖe kpekpe tso ta dzi kaka sɔ yi ɖe afɔviwo me. Eti nutete sia nutete, dɔléle sia dɔléle. One dogo le Yesu ƒe ŋkɔme. Nuku yiwo gbã one ʋu. Eto kukuwo one ʋu. Ame yiwo aɖe tutu na wo womete ƒona nu o. Wonye mumuni, one ƒo nu ƒo. Nutete sia nutete ne te ɖa eye to sia to ne ƒo ɖa le teƒe ma le Yesu ƒe ŋkɔme. Dɔléle nutsigbale ƒe dɔléle. Dɔléle le ʋukame, dɔléle le dzime, edzi ƒe dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe le wò nutsila ƒe teƒe ɖe kpekpe xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ le teƒe sia teƒe pipi la, teƒe sia teƒe la, mebe teƒe sia teƒe ɖo kpe wò nukunu ƒe nusia dzi. Eva me na o. Yesu ƒe nukua ewɔe na o. Owɔe na o, eva me na o. The power of the Holy Ghost Gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ wɔe na o. And the creative eye Mawu ƒe nuwɔwɔ ƒe ŋusẽ, dziƒo Mawua ƒe nuwɔwɔ ƒe ŋusẽ wɔe le agbo me. Ewɔe na o. Aƒetɔ wɔ nukunu, dɔyɔyɔ, gaɖeɖe. Netse ganagana la gbe sia gbe me. Akpe na Aƒetɔ elabena me xɔ se be ne wɔe. Le Yesu ƒe ŋkɔme ye mieto gbe ɖa le. Do ɖokuiwo kpɔ. Do ɖokuiwo kpɔ. Nukunu wòava ɖo na o. Amen. Amen. Nukunu wa eva ɖo. Nukunu kple dzesiwo wova me le agbo me. Ŋgɔgbedede manyagblɔ. Ŋgɔgbedede le ƒomea me. Ne nuku agbatɔe nenya, ʋu wo nuku eye nakpɔ nu. Ne le kplibɔ sã ya, tsitre ne nazɔ azɔli. Ne tokunu nenye mumuni. Ƒonuƒo eye nase nu. Meka kuxi ke le agbo me tsã. Edzo, otsa na ɖi ɖase, otsa na ɖi ɖase le teƒe sia teƒe ne le radioa dzi, ye ne se ɖase ɖi, ne se gbedodoɖa ya, ye ne sɔ xɔse kplɔe ɖo nukunu wòasɔ asi o. Yɔ eye na ɖi ɖase wòaɖo ɖa. Yɔ eye na ɖi ɖase. Plus 228 93 04 38 38. Natem agere kame. Natem agere kame eye na ɖi ɖase. Aha. Eya ya enye dzidzime yeye me imiele. Natem awɔ WhatsApp, awɔ video,
Adidase Adoda plus 228 93 04 38 38. Jesus has done it. Natem anglo da sedi di wadoda ne le nglo doda na de photo do kio. Check yourself. Aso kperenchi adoda ne mi da sedi di wa khlema mia tema kpo photo wa kperenchi. In the television. Ma da sedi di wa me le radio aji yo 93 04 38 38. Yo phone number ya yo. Eye na di da se wadoda nukunwa ya va do gbovo. Nukunwa ya kede akpo mevo. Dodo kio po eye na pon toy ke ma wola akpo me le fiensi ya. And as you see it, Eye ne le kwe. Tepe sia tepe kenelia. Me gagla da se du dia. Me gazikpi le da se du dia wa jio. Yo. Eye na di da se tepe sia tepe kenele. Sofon wazirika. Eye na yo 93 0. Taflache 93 04 38 38 plus 228 93 04 38 38. Natem awe to WhatsApp ji alo natem angule. Natem angule adoda natem ayozirika adidase donc weji yavala jito na de photo dokio ne le nglomia ne le nglo da sedidia ya ne fue ne ngule ya elebe na de photo wa asokperenchi a defia bena eye le didase. Record your testimony. Natem ale awo vocal adidase doda alo natem awo video ale atue doda plus 228 93 04 38 38. You can see the lame raising their crutches. You can raise your own too now. Share your testimony via Zoom, Twitter, Kuliba to o le zoazonli. if you Keke vi are menon on la o. Facebook page. O chite o kaka ope Share keke your vi adoji. testimony. Ele vame, ele It's jo. a night of Ele jo. celebration. Enye It is day 2. aseye chocho. And we are Jijo popo celebrating Jesus. azandudu. Jesus' Jijo power popo aseye chocho de Yesu for nchi. extraordinary Yesu breakthrough. Kristo penusen. Hena Yes, ငံgɔgbedede manyagblɔ. Let's see the testimonies coming now. Dasedidio, Let's see the testimonies dasedidio, ole coming kereme, now. dasedilao, ole yovo, amo ole yo, ole di They dase. are there waiting for you. They will interview you. Miele te nongpa o, miele lalao. Di dase doda yo, plus 228, 93, 04, 38. 38, elle va me la pisi api, le radio ji, le yava la oji, le phone aji, Zoom, YouTube, tepe sia tepe, elle va me. Yo, eye na ma dase di wacha di dase me gazi pi le dase di wajo. Yo, eye na di dase plus 228, 93, 04, 38, 38. Doyo yo swasiwa. Yo na didase. Dede pokwe swasiwa. Yo eye na didase. Nous si anui apetwa wonao. Yo eye na didase ne kpo kadede. Ne kpo kadede cho gbogbo fon sime. Ne kpo doyo yo nuku toye. Nuku nu yo apetwa wala gbome. Yo eye na didase miele lalaom. Miele lalaom. Miele tenokpo. Yo et appelle-toi Aïrao. Plus 228 93 04 38 38. Tepe sia tepe kenele. Tepe sia tepe kenele. Yo nadida se. Yo phone number nadida se et appelle-toi Aïrao reji.
We are going to go online now Amen. to have some testimonies. Nyayire yavala oji yemiase da sedidio maune yirao. By the grace of God, I have been To maupa menuveve mea. Menye mauvi. You speak up a little, brother. Speak up. I retired as a professional driver in NLCDC, Civil Defense. I was tested a post-rate, but along 7 years ago, had a problem that required me to go to doctor. Prostate. So by the end of the day, it resulted equipment urinating. I continue this. By the time I was driving my boss from Abuja, because he warned me not to stop on the way. So I had to drive right from Abuja to Lagos here. And I urinated inside motor 5 times before I reached to no telemojo eye mo no bua me amede do ko bua me je aton eye nu sia no oji yim. I moved to along the way. Please, for me to urinate. Tafla che nu ke ma wona agren kaba ne mia ho amabubu eye nu si ke jo la vaila esi me ke mo pa me ale mo nya agron le jutupo mo nya kaka si ke vai le ji yim le yora gbela esi me ke mo pa me ado gbera la nye dolele ajo e dolele nya ejo eye mo fobribo egbe amate mada edo nue mi poasi pe na apeto Yesu Kristo kaka fune apeto epe amasire ke la sien nko enyi Victor eye my daddy said I will not go anywhere, that the God that was serving will heal me. eye mabano nku no nyevem eye owo onwa chike na ga ke nyeme podoyo eye no itona bena ma usi ke miele subola ayo donami eye esime ke mi ba juto pomonya kaka podo pela esime ke mo pa me abena dogbera gobe amme mamlela nyenku sikele nye dumla enote wakafu apeto Yesu Kristo. Over 4 years now, I've been having this severe migraine headache, and it actually happens whenever I'm in Efiado vaila eta duame agbotare no nye dum. Eye ne mo lo vumela nyenko konadachi eye nye matem a mlanya dalon eye mono suku eye mesebena ole dodosia won eye mekwa dodosia matonchin eye esimeke meva tepesiala nyemeka don kubena ta duame adele jin it was when the pastor, the man of God, was preaching. Esimeke mo pa mi ale gbedom lala. Nyemeka le ta duame semko eye me ba mari da se makafu Yesu Kristo bonko le Yesu bonko be. And now we'll take testimonies online as the great power of God is also touching people online. We have Alice Bar
Alice from Esiba Kaswa, Echo Iron Kaswa City. Iron City. Alice had been feeling pain. Eye Alice below la her elle breast. vevesem She couldn't le even eve bend down. jumompo matema But according to bobo. her writing, Eye after the last esime ke amen ova jutu of the pomonya prayer kaka of the man le of mo God, pa me she abe got am her bodora miracle. Praise the megbe Lord. ame mamle mela This is eho epo coming nukunu from esia Ebosele, echo from Benin obusale City. cho It says, Bénisse I City. thank God for Eye saving takpena my soul mao tonight. be I mao used to be de a nyelu vo chronic troya. fornicator, Eye but menye tonight ahasi ola received gan freedom, matriola peace gan like never azola me before. I kpɔ ofo am blibo saved. si ke nyeme Praise the Lord. nyeme kpɔkpɔ tso aƒetɔ Yesu Kristu agbɔ is from eye Kingsley bubu la Wabara, etso Kingsley Port Harcourt. Wabara tso Port He Harcourt wrote, eŋlɔ "I've ɖi been bena having difficulty bena in breathing since esese last year. ne But na after ebe today's prayer, ye mete gado gbera o disappeared. eye Praise the le Lord. mɔ ƒe ami aƒe gbedora This is megbe anu coming sia nu from dzo Nya Chioma eye from Akwa esia Ibom, tso Chioma tso South Akwa Nigeria, Ibom South who South wrote that, Nigeria eŋlɔ ɖi bena he said, I was healed of ebe stroke, me kpɔ dɔyɔ ulcer, tso and chronic ɔsa typhoid. yise By be the grace of God, dɔlele I si have me eye evidence, to I have mɔ ba me be results, me I la have ye kpɔ testimony dzesia now that eye ye all ɖi da these, ye the ɖe da se stroke, ɖi the sɔŋ ulcer, the ye typhoid, da se all ɖiɖi bi gone. bena ye be Ogun yise State. be dua katã The tso testifier Ogun wrote on State social media, etso Ogunbayo ya Lola balɔ dzi wrote, "I Ogunbayo had blood pressure eye that was eʋunɔ really kɔkɔ le high. ŋtsinye After the prayer of the man of nusẽtɔ le God, agbɔsɔsɔ me I eye le checked mɔ it ƒe up. amea ƒe gbedoɖa megbe la Extraordinary me Jesus' do mighty ɖokui nye power kpɔ la has to brought the Yesu blood ƒe pressure ŋkɔ back to ƒe normal. ŋusẽ Praise the Lord. manyagblɔ me la This eʋu is kɔkɔ coming ɖe from anya Agbara tso in Lagos etsia State. tso Agbara Lagos State Omokekele emɔ Emmanuel kegbere says, Emmanuel gbɔ I be have been having measles be for a long time. ye It's been causing me pains. I've spent ye money. senave But le tonight, eƒu me after the ke prayer of the le man mɔ of ƒe amea God, ƒe gbedoɖa I megbe la discovered ye that va do all of dzesi those be things na on my be body, vevesese everything yɔ is katã gone. le yeƒe ŋutsila We me have a katã great wodzo testimony of eye salvation from Delta State. míexɔ Ute, dasesidi gã Israel tso wrote, xɔ kpɔkpɔ I have been me saved. I have tso joy. I'm nɔvia happy ɖe gbɔ bena after the azɔ la prayer of the ye trɔ dzime ye God. tsɔe va Praise gbe the na Lord. Yesu eye dzi le ye dzɔm And this testimony is coming eye from dasedi sia tso Deborah from the Mause YouTube page, etso who says YouTube that she's ƒe been having YouTube a ƒe heart yava la problem dzi since ebe 2021. ye It's been causing kuhi her aɖe le so dzi many le ƒe problems, so many blabe discomforts. vɔ ɖe But kia me after the ministration of eye the man of God ye tonight, mehaya na kui those ɖeka le eƒe agbe palpitations and those symptoms she eye used to experience, nu everything sia nu si ceased ke le eƒe immediately. agbe me nuwo zɔ̃ na Also yeƒe on ŋtsi la ŋtsi YouTube, nu sia nu we do have dzi this le one mɔ ƒe from amea the ƒe gbedoɖa GS megbe Facebook page, le Yesu rather. ƒe ŋkɔ We me have míaye ɖe Emmanuel kpɔla gã be Ajayi page got Facebook healing dzi tonight eye after the final nɔvia amen. ekpɔ dɔyɔ Healing from wòtrɔ ya internal le and external pains ame and moving mamlɛa objects all ebe over na the body. nu sia It nu all si ke stopped zɔna le yeƒe after ŋtsi the la me final kple amen. yeƒe lãme And kpata this ve we na have yekpɔ from dɔyɔ a le dɔle sia 4-year-old katã me boy, le Yesu ƒe ŋkɔ me Jesse, who has suffered Josie chronic si respiratory si infection ke for 3 nɔ fu years. kpem The esese doctor ne hafi diagnosed the wòagbɔn condition eye wòto ne dɔkita to ne bena Epioniditis right there be at the University of Nigeria Teaching Hospital in dɔkita gã Enugu, si ke and le he sukukɔkɔ was le recommended Nigeria for la immediate surgery. ewoto ne be During the woawɔ global crusade edɔ that was ne held ke at le Enugu, dzoteƒemɔ the nya Church kaka precisely, le Onugu la this wokpe boy va dzoteƒemɔ received nya kaka healing, la and ɖevi it ma la was exɔ perfected. dɔyɔyɔ eye Of course, ele after lãmesẽ then, the blibo me appointment for egbea the surgery has been cancelled. eye And right now, ɖoɖo all si of ko those wɔ ne symptoms, woawɔ the dɔ ne la chronic respiratory megadze infection, dzi o everything gone. eye This is abidɔ only ke what xɔ yeƒe God veto me could eye have done. eye megate le gbɔgbɔm Certainly. nyɔ nu And sia this nu one, dzo do before we zi return to the state eye overseer, is míaxɔ from esia hafi Precious míayi ɖe District, dzoteƒemɔ Orozo nya region, kaka in the eya Federal míayi Capital ɖe Omozo Territory. region By name eye Victoria yeƒe Ega ŋkɔ nye from Victoria the Ega Redeemed Church. She eye wrote,
I was operated last year. Eno gbedon where I da was pesike operated, vai eye I o wo do na began to have pesike some vai la swelling. me
And it became so Eye, painful. Whenever ko done my vola no foot touched that vevese. part of my body, I feel pain. Eye ne I keyed into na this de program. kan afisi ko wo And done during la. the prayer, Ye no vevese. I laid Eye my esime hand ke ye. where I've been having Kwa pain, ko do according si to amela the ye instruction ko of ba the man si of God. iji. After Be the mi ada si final de kala amen, afisi ke mi le vevese the la le pain amme mamla me disappeared. gbela I vevese se rushed akata down jo. to the nearest location to me Mayi. to quickly write this testimony Mayi. and send Te it pesi ko via le the da se social dimle. media. Eye Praise the me Lord. ngro la ya We va la return oji to the state bo wa overseer. agbana mo Amen. mi atro de Choir, tutopo give us mo nya songs, let kaka us celebrate. afisi kolo tutopo mo nya kaka le amia ye de afima. We are going to have live testimonies now. Mia hoda se di agbangba le tepe si azon. Please. Taflache. First testifier, Da please. se di la gbanto taflache. First testifier, Da se di la please. gbanto taflache. First testifier, please. Okay, choir again. Azon mia se haji hao. Amen. We are going to listen to more testimonies. And we have more great testimonies on the social media. This is coming from the YouTube channel from Hannah Okpai who says that she's been having a lump. She's had a lump on her breasts. But tonight, after the prayer of the man of God, the healing came and the lump on the breast disappeared. And this is yet another testimony from YouTube as well. From Mabis Okechukwu, who is writing and says that he thanks the Lord for a divine restoration and all-round healing from pain and physical suffering that is been passing through for such a long time. And now we'll take you to this testimony coming live.
Mia ase. Praise the Lord. Kakafone afeto. My name is Sister Konye Happy Sister Augustine. Happy I'm here to Augustine. testify to have. My name is Sister Happy Augustine from Plateau State, Jos. I'm here to testify the goodness of God for what He has done for me. I praise God because I have this challenge of health, of fibro. As you can see, I'm pregnant. So I normally go for antenatal. The first scanning show I have a fibro, and the second scanning show I have a fibro. So before the crusade of the Jalingo that was coming, I trusted God and I believed God and I know due to the prayer of man of God, our daddy, Pastor W.F. Although I'm not a deeper life member, I'm married into deeper life. And I believe God, the man is really a man of God. And the prayer was, the program of the Jalingo, I trusted God. I said, God, for this sickness, it's not supposed to be in me. I accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And the program was going on. I was telling God, please take away this fibro, take away this fibro from me. So I went for my antenatal again. We went there and they scanned me and they said there's no fibro have just disappeared. And I was like, I don't understand, doctor, what are you saying? He was like, should I still go for a scan? I said, yes, ma'am. I told my husband, okay, let's go for a scan again. We went for the scanning again. And they said the fibro has disappeared. Kakafune Thank you, afeto. Jesus, for what He has Yesu done for me. akpena And onu I sike don't no know wana what to say. lata. I'm just Nyamenya sike ma thank agbo. you, Jesus, for everything. Yesu Kristo Praise the akpena Lord. obene konumra yinam. And with that beautiful testimony, we Eye return dase to the di state siala. overseer. Mia sir. ide jutupu monya kaka pretefia. Amen. Nyamusiko le Togo nyigbanchi. Le church wo me tepe wo la dase di pays yonyesia. Eye ne ma okasincho la pome, ma okasincho le church pa me, ma okasincho le voa me, ma okasincho le do pela. Mien le pepe wom na obena na va di dase na mi, na cho dase di yo va church pa me. Eye na va di dase alo do ma hin amiare pe. Eye ne poko me ne sema onya le kle le afome la. Ne mi do ta flache no be na akpasa novia do ne mi ava church eye mi ava di dase eye mau la yiro la gboso so me le Yesu ben come that need God in their lives. eye ta flache mi amesu ko le gome pom le tutopomonya kakasiame le yabaloji le church pa me eye nya ben ko sem cho kaka hame no pe gan de special studio me la ta flache chona mi gbonala o de kame gavo jinovio jamere na klova amere le dolem no akleva no viale no hahare me akleva eye alo ne gbona monya na mi ade kokoko hena ne mega ina be jikpo pra mi ade nyaku mi ava mi ava kpogomele jutopo monya kaka si amele Yesu bo come eye chola bobo sike kprola gan le wona mola egale eji eye mi va ne mi akpo gomele me le Yesu bo come eye mo fe ami o de siade do la o de siade onye hame dada onye diaconese onye diakria we sola bobola gayeji jikan kaba hafi wola obobo hafi na ede na aidome eyata le yavala o eye na kpogon le bobo siame le Yesu ma ola yo la koso some. It will be another great time when you come tomorrow. You will see extraordinary power at work. I want you to say something before you go tonight. I am the next to testify. I can hear you. Say it. Wherever you are, say it. I am the next to testify. On YouTube, on Facebook, say it. You can type it. I am the next to testify. And your miracle will not miss you in Jesus' name. Let us rise up and worship God. Let's worship God for what He has done.
Miracle everywhere. Let's close our eyes. Let's Le lift teƒe up sia our teƒe. hands and let us appreciate the Lord afi sia for afi ke great mi and le la, mighty things mi va he ɖo has nuwuwu done, zã, mi for kɔ miaƒe asiwo miracles, dzi, signs, wonders, eye testimonies miada that akpe are na just Yehowa pouring ɖe in from nukunu gãgãwo, everywhere. dɔyɔyɔ The gãgãwo, Lord is good. luʋɔ si ko Let's tsɔ agbe na give thanks Yesu to la, God, mi tsɔ akpedada na worship God, Yehowa, exalt mi God, subɔ Yehowa, appreciate mi do eƒe ŋkɔ God ɖe dzi, mi tsɔ bubu for ne eyama, for the ɖe great and mighty things he has nu done. gãwo ke Yehowa wɔ la In ta. Jesus' Le mighty Yesu name be we ŋkɔ pray. sesia me míedo gbea ɖa le. Almighty Father, Mawu ŋusẽ katãtɔ, everlasting King, Mawu fia mavɔ, glorious God, Mawu God of gã, our salvation, míaƒe xɔname God of ƒe miracle, Mawu, nukunu God ƒe of Mawu, signs, dzesi God ƒe of Mawu, wonders. nukunu We ƒe Mawu. appreciate you so deeply tonight. Míele akpe danɔ tso Thank you dzime for ke visiting wòtrɔ ya the whole globe. akpe na wo bena Visiting your ne va servants, your sra children, your people, your creatures, anyigba everywhere katã, in the world. eye ne va sra Saving, viwo transforming, katã le teƒe sia reviving, teƒe, ne ɖe wo, sanctifying, ne le tsi na wo, ne uplifting, kɔ wo nu, blessing, ne yra wo, healing, ne yɔ dɔ wo, performing ne miracle tsu in ka the life wo, of everybody. eye ne wɔ Lord, nukunu we le give you agbe sia agbe me. praise in Fofo, Jesus' míede name. akpe na wo le Yesu Thank be you ŋkɔ for me. the marvelous Míede testimony. akpe na wo ɖe Thank you for the ɖaseɖiɖi great tɔxɛtɔxɛ si visitation. ke míexɔ la ta, We akpe commit na wo ɖe wo amesasra tomorrow kpɔ into your tɔxɛ la hand. ta, eye Morning and evening, míede akpe you na are wo. going to use your servant, Eye our Father in the tso Lord, ŋdzi va se ɖe Pastor fiẽ la, Dr. Kumuyi, ne ɖe zã wo to subɔla, bless nufiala gã, everyone. pasɔ We are asking that pasɔ Lord, by your eƒe Spirit, Kumuyi, you eye will move to the wo hearts of all gbɔgbɔ our kɔkɔea dzi la, invitees, ne that zẽ they nu will sẽtɔe. follow us to come, so that they also will be blessed in the mighty name Eye of Jesus. míedo gbe ɖa bena Lord, as we ame go si ko now, dzewo me la, we wohã ask no that kpɔ yaya le your Yesu be ŋkɔ me. miracles Esime will ke míeda follow dzo us. yi aƒe me Your la, wotso kɔ da miracles dzo aƒe me will la, manifest. wo nukunu ne And kpasawo your do, people wo will nukunu go ne wɔ dɔ, rejoicing, eye amewo ne yi testifying, aƒe me kple exalting, dzidzɔ and kple honoring your ɖaseɖiɖi, great name eye for your goodness woakafu and your mercy wo ŋkɔ gã la in the midst of your kple wo people, nu in the mighty name of blanyikpɔkpɔ. Jesus. Woado Thank dzesi you, le wo dzokɔ Father, be agbe me le because you Yesu have be answered ŋkɔ our me. prayer. Fofo akpe la be In ne Jesus' tɔ na míaƒe gbedodoɖawo mighty le Yesu name abe we have ŋkɔ sesia prayed. me míedo gbe ɖa le. Amen. Amen.
Sepen que blavon ne lieva sere kwasira que blava sekeli aji. Le nyanyi que kaona gan sidio datenya dobe. Apeto Yesu Christo pengus hena gbagbato me wonuku pe wona wome. Waton ple ma ou fame. Dr. William Kumuyi. Yesu pengus hena gbagbato me wonuku gan. Akpere miang tibe de popo katutu toyoyo. Paple nunyu kede o asumiasi. Eke mion hamieno todoro di fie se fie. Hena gome popo le ira gade siame. Carry it back home. Radio JV a todo lao. Miklomido le nyanyi kakapo na sileji ige le miape yapa laoji chukeke abape duame le Nigeria. Chobladagbe le ti sepen ke blavon ne lieva sere kwasina ke blava sekeli aji. Le nyanyi kakao na gan sidio datenya dobe. Apeto Yesu Christo pengus hena gbagbato me wonuku pe wona wome. Waton ple ma ou fame. Dr. William Kumuyi. Yesu pengus hena gbagbato me wonuku gan. Akpere miang tibe de popo katutu toyoyo. Paple nunyu kede o asumiasi. Eke mion hamieno todoro di fie se fie. Hena gome popo le ira gade siame. You will carry it back home. Radio JV a todo lao. Miklomido le nyanyi kakapo na sileji ige le miape yapa laoji chukeke abape duame le Nigeria. Chobladagbe le ti sepen ke blavon ne lieva sere kwasina ke blava sekeli aji. Le nyanyi kakao na gan sidio datenya dobe. Apeto Yesu Christo pengus hena gbagbato me wonuku pe wona wome. Waton ple ma ou fame. Dr. William Kumuyi. Yesu pengus hena gbagbato me wonuku gan. Akpere miang tibe de popo katutu toyoyo. Paple nunyu kede o asumiasi. Eke mion hamieno todoro di fie se fie. Hena gome popo le ira gade siame. You will carry it back home. Radio JV a todo lao. Miklomido le nyanyi kakapo na sileji ige le miape yapa laoji chukeke abape duame le Nigeria. Chobladagbe le ti sepen ke blavon ne lieva sere kwasina ke blava sekeli aji. Le nyanyi kakao na gan sidio datenya dobe. Apeto Yesu Christo pengus hena gbagbato me wonuku pe wona wome. Waton ple ma ou fame. Dr. William Kumuyi. Yesu pengus hena gbagbato me wonuku gan. Akpere miang tibe de popo katutu toyoyo. Paple nunyu kede o asumiasi. Eke mion hamieno todoro di fie se fie. Hena gome popo le ira gade siame. You will carry it back home. Radio JV a todo lao. Miklomido le nyanyi kakapo na sileji ige le miape yapa laoji chukeke abape duame le Nigeria. Chobladagbe le ti sepen ke blavon ne lieva sere kwasina ke blava sekeli aji. Le nyanyi kakao na gan sidio datenya dobe. Apeto Yesu Christo pengus hena gbagbato me wonuku pe wona wome. Waton ple ma ou fame. Dr. William Kumuyi. Yesu pengus hena gbagbato me wonuku gan. Akpere miang tibe de popo katutu toyoyo. Paple nunyu kede o asumiasi. Eke mion hamieno todoro di fie se fie. Hena gome popo le ira gade siame. You will carry it back home. Radio JV a todo lao. Miklomido le nyanyi kakapo na sileji ige le miape yapa laoji chukeke abape duame le Nigeria. Chobladagbe le ti sepen ke blavon ne lieva sere kwasina ke blava sekeli aji. Le nyanyi kakao na gan sidio datenya dobe. Apeto Yesu Christo pengus hena gbagbato me wonuku pe wona wome. Waton ple ma ou fame. Dr. William Kumuyi. Yesu pengus hena gbagbato me wonuku gan. Akpere miang tibe de popo katutu toyoyo. Paple nunyu kede o asumiasi. Eke mion hamieno todoro di fie se fie. Hena gome popo le ira gade siame.